Apostle Kwaji, Obamunya Yasem, Niawuntiasiam, Obamuatiasia, Obechechi, Mama, where who Preno, Babu Casa, Obianya Suti, Yamababu Casa, Yamababu Casa, Nababu Wasame, Ayana Basamo, Yamababu Casa, Yamababu Casa, Nababu Wasame, Ayana Basamo, Babu Casa. Madam Panifua, and no more swami bahas. Young qua, never ever qua. Hallelujah. Hey, I am some body at my very say, ever creating a crana. Hey, Nichamo. A channel is a park, so there is a park. But I'm more VIP. It's a one who tremor free slow. One who tremor there. Utongo. Obashubia. Hallelujah. Yado body as what do any more what you do me and there at 2 years game or campaign for me here. Yet drew was a cropon. Papa, Mamma Miss Row, and Primo Akuma, Biwakuma, Massam, no body, and Namisomano. A son baby. Yana, a ditchino, a society, Grobian Cracker, a boon tot. I mean, 2 you mean show body, and Yamin Fans and Panamero. Dear you know. Bravo imo membre priwo awo wiase ajapade enwoni ebiwo keye radi seyede bibeduso emma wa be mumu enkwa ya o nkwa na wadio enkwa ya mini wa bravo imo Membre priwo awo wiase japade enwoni priwo keye radi seyede bibeduso emma wa be mumu bini nenkwa ya o nkwa na wadio munyi weni fio munyi campaign for me dia weni fo na rofo ewe chire onya kwamra Olipa sorry no pa Masidama yewase Washa uswama di pebi achimu Awo misaya ayeyinka udio Mumpe konyere misio Olipa sorry no pa Masidama yewase Washa uswama di pebi achimu Awo misaya ayeyinka udio Oba ni enshila Miniye unibiye Miswani ani arade wai Na wo bi nso Miniya wonso wadi ani ano no Enyan pai boda wai Eja ni de yema ni mo Menka so yenye ni wenti Bedi are wa gensa Aka be bonya mesubo wai Eja ni de wodi ye beba Seye de bi bedu so Ashasi na zawa nyebia Eye jani wawa o Wewi ye misube subebre Ye ni adwumade Ye ni benya bobo fi wakwem Natubu chera de wai Isi de yadam Shedi ampode wodi ebema wo Apriwo Ye rade Seye de
beduso. Emma wabemu muomini nenkwaneya. Uwankwana wadio wadishlam. Abriwo chenyeradi sede beduso. Emma wabemu muomini nenkwaneya. Uwankwana wadio. Hallelujah. Get over the asi wado ya wadi adumi yema ne. Mikwaji some campaign for Messiah Edru was a cropon ha. Your branch wado that, but you be a second branch. Baby amijilai. Madam Panyufua and Namamoso, Mameba. Sasa bibo station ho. Dami free ono. Eye wo. Yanku. Papa ya maunko na msimu na mama nko. Krofu froso. Na munya baabi na mo freme meba. Ene se mi ko krofu fro no so ami omo kire mi se munya baabi nti mi mra. Asem no yemfa mo tire modin. Amen. Amen. Ne dubre bi na se kro no so mpanyimfo pre se nyankopon asem mra mu a no mo pre nhyira de amakro no. Ti oba de nhyira mo. Amen. Olosi baabi ye bekwa ye begie bia na sumdwe nya dan. Entra ho. Eba na ha swade but miss no once o ma pre na o matimi block road amaye no ni nyina so nyankopon ani. Tie do oba de ase. Asamba ye do ase. Ye da police force ase. Ya we nhyire obi bia amaye. Papa mama, bra, sister. Okay, and the topic here by simple. Mesraw, ye mpeni gidigidi bia. And ye by force. Na so the best I force amount. And the topic here to din say, kai Bofuo Ansa na Wawu. Brother, kai Bofuo, remember your creator before you die. What the Atsagana na we now see ense. Share mountain power. Bashawana Ate, we are petition. 25 years boy, we are in some and I said the apparition. Nitinia started you case, who besides said you better not boss and one friend to us. What better my brother, and then what do the topic and he say, remember your creator, Cow Bofuo Ansa na Wawu, we are Kai as well. Whom we are in the topic in the neck, but the amount, Kai or Bofuo Ansa na Wawu. The patron one about unim your ball and now usi obi besides a kwaku. Obi kwati say there is no God. Nyankopon bi ani baabia. Very good. Do see Nyankopon ni baabia. Wo de ohia na besides say e de ba de ani ade ye mole. Wo de besides first question say de ani ade ye dokon. De ani ade ye dokon so e mole. Watwa ubisa say de ani ade ye mole o no asam point am. Aburo bisa se dia na di eburo no hwe wanim woti Ghana nim dia di eburo na di banku ya se Nyankopon bi ani ho na mi preacher akwa be gian se e so for crash man e na e friend say onyame ami hunu no dia mi ntime nsom no odima kwa gian se mi di na ta mi ni watamo why ba akopɔ na me de ma no oso fatu trim oso Onyankopon o hunu de onyini so don't summon. I'm a bit of questions or wadring. No, so wadring, no, so who wadring that. No, so who that, and I'm saying, when you are drinking. Or so any other way, and I'm saying, I am very simple. Who are drinking? No, so wadring. And I'm so one who are drinking that. Or see me whom I drink that. And I'm so who are drinking that they will need them. When you are drinking, also I would do matter. Listen, me knew what time. Who are drinking that, dear? When you are drinking. San wo Nyankopon mi hu da ati se ma dwen ya mi hu da na so bi gidi se no wadwene wo so gidi so wadwene anya wo gidi so wadwene dia na adwen wo ho dia Nyankopon so hu da wo yerai what's min kan jo se ka Bofuo Ansa Wawu odofo o kan the book of John chapter 5:39 John 5:39. Bible ngasa. Apamda na danse. What's apamda na danse? What's mo twa churosem. What's me and we yenhwe Bible num. Efisa dia ya. Jesus say odan kwa. Dan kwa ni nkutom. Dabi. Eni galo mu. What's photo adema wa my brother. Think
twice. Yes. What you need to ma? Yes. Me pacho yes on ni galo mu. Pacho also for you draws. Besides na you draws way. Before I do draws ako. Yes. He na yes to keep your toe. He na yes to do obi boxer. Na mo digi draws da be na mo gyan fie nika. Mo digi draws da be na mo gi na nanu nika. What you gonna say count? Amen. Bible say We can't trust somebody. you Bible num. If they will send them, we will not see. Dankwa. Messi enim kutom. There. Eni ho you. There. So for ka kokoton. Me for kokora na se me for nyame nipa. Kokora. Onso adani me koko. Onso adani me koko. Oba dia fa ne senkan. Amen. Wo mi adwini nim. Bible say me kan say yen hwe tro den. We can't trust somebody. Bible num. If somebody someone down come. Eno we si obi no kitagalo. Naso no. Era wa gu wani mase. Aw. We yere tongo. Yere to crazy. Yes. Yere to diesel. Yes. Yere to petrol. Yes. Yesu wonka we ho. Daddy. We apete shiwura. Ana we oswa. Onyankopon nipa bia nsoa we. Ti se okita we na wo de ye nyam som a wa bre den. Agu. Onyam me a wo som no tigalo. Ba de amfa ne senka. Amen. Be sia young girl no kita galo. Na ho odi nyina e wo galo no. Wa bre to agu. Yesu de shagalo me. Daddy. Besia younger ene asoroma ko bia besia na ho sebe bia ni wura fi baby ofi obai Hey, Maggie. ade sai Anasa hotel say eh. mani abre o me kwa pe gallon me ko ton hire nsu kwa ji hire nsu Inkube mu mpa ebo no wajai. oh na wo baby na se awu Hey, meja yo ese se okwan. se me wa hwedifuo no e ma ni nwuram wonam kubefuom no wonam ahwedifuom ofi ahwedifuom no wonam abefuom oh no wonam kokwase Oh. obade nchira Amen. obade nchira bebre onye wa koma so ade ma Amen. bra kai ubofo so wo Yes. topic no me dey ma wa ansisi a topic no quotation ni but I hold one ever the book of Ecclesiastes What's in chapter 12? me pa cho nya botrema me Okay. oba kan 12 no Okay. but be kan 9 11 abrantie woni What's in chapter 11? 11 9 Verse 9. tie bible What's it about here? yeah onyankopon according to the bible yenti a topic ni se kan abofo no abosumi nkro awo enu ni nyina efa mu bai Okay. na sa abosumi nkro awo no bra na fam Daddy. etu onyankopon se me nkasem we nkyira wo ya abrante no wutie mi a When you mo frase. me pa cho kwakunya botrema me ta topic ni fe na ebe to fam Okay. Adam and Eve. Onyankopon de dotie. Ana nwene Adam. Yes. No yi ne mfempa de. No ne fra dotie. No de nwene wo ba. Yes. Ana wo se fi sa abra no kono. Want te dotie se clay. Dabi. Emfa nwene nipa biom. Dabi. Ti Adam ne yiri. If omo be seed. Ti seed omo be no. Fru omo peso kono. Te se wa hono nkola no. Ene dotie afra be ma wo sperms. No de gu wa yase. Ana man so odi bibi a friend hadna egu o my yase nti ye de ba honam fam a mefa ne say something like filler on wa ye spraying filler ene den hadna obetimi mia filler ebetimi agu hot nine sa but moment ade hadna begusu be den den very good eti oba ne be ma yakopon mema no yen mema no wodi bibi tua ya yase a na ye de be wiase fam a pen drive. Okay. And a man so my system unit. Eti ba man kita pen drive or the other loading kola. To the show system unit ni mo. No abomo the other load agusu ama. Na won so akoko print ya eden. Aba. Bon samoti as for Yahweh. It took the book of Job chapter 10 verses number 9. Job 10:9. Bible nkasa. Kai se won you say anyene bo. When you post Adam and Eve or the time you feel sad the comfort dot you know be. Say na foot I don't just on your dot you. Was why you in futuro. Oshegu say fusuo. Be man be hie nkwala na gusa de ba de. The fusuo. Why say be man de gu ayase no say ti say den. The fusuo sperms no. Dey go school now your body na obi bu afu na your juice. Hallelujah. Amen. Oba de man sen kan. Amen. It is sperms no mu ana nkwala ni gu. O mani pisa the fusuo. The Bible so be man ni oba hia na wo pigu oba na ase a. Yes the fusuo. Na nufusuo no kogo oba na ase nkwala gum.
nkwala gum na chenchen eti nkwala kogu oba na ya sepe na oba so no den had na na edan abeka ho aso so na chenchen na poa na botoa what the redie onyako se men kan che redie enam odi asem inompe edompe shem entiri shem odi awrawram odi ashenya awrade ni din o eti maame no ne papa ni hia na no Bible say a papa ni nya pia kwala ni hia ho no na maame so den had na som na bo mojatoa yes tuma nyakopɔ yisu wadi sɛ woyɛ mojatoa ɛda maame yam na me yɛdan na minimu eti sɛ me kani sa na me di besi sɛ woyɛ aban wa hwɛ wo yɛ no anyi nsɛnto angu yes bɔne ba na kwala na yɛ wa koyi na gu ibisa question nyakopɔ bɔ banche bɔdeɛ ɛmo wheat yogurt akpele banku pano tɔgbɛ bofrot atwomɔ sɛ nkɔla yi mɛyi bi sister sɛ no medeɛ mɛnyɛ kasi mɛyi aguo no yaa na mɛyi wodeɛ ku nkɔla no wodeɛ kuam nkɔla no anaa branteɛ so hwɛ me saa berɛ yi wɔbɛyi guo no ɔno so yisi condom black condom no so akɔpɛ koko bɔtɔ ɛna so na chichi bo be manano na tugu kon ene ye fa ne pantam sack 20 years kana yusu wie ate unim se wo udieu yes me coach me the Bible be kira wone me say that you cry by promise you cry before you go hallelujah amen ubesu na unya hu de abato me say ka obofo sa obofo am se kai no onye ko se wo sa no aye me ni omienu yes hwe kwan fa so ye yen me yi ade bia kira wo ha screen ba ko na ma wo okay. Digadio ha. Obama nya obahia na senete. Opia. Hunsuo na kwa akwala no ekọ oba no senete. Enkwala nti se tipolipo. Be 20 million almost struggle. Omu nyina ekọ. Ba kwa na mienu na betime ewurawu ati. Oba no so di ehia. Eti ehia owu mbu no mu a. Na oba no hunsuo so pe pew. Na abotwa some months no enya dia ubenya messages that's why then one year when obi anada do not let anyone deceive you and can try say 1 month we go awunsa unsie nipa wakum nipa I'm telling you wakum nipa 1 month you say abotwa bosumi yenu bosumi yansa abotwa na no obi hwe di na apostle na say we di onye nipa no say na wote wate say na wote eni ko bosumi yansa bosumi nan me chawo na fe we yin say gu afi wa ya ready prepare woto yes yakobo be gua rough na akọ wo di abosumi na akọ wo wura abosumi yansa abosumi na abosumi num abosumi nsia tuwura mu apa na fe yakobo be che so hunia mani bi start yi ni wadi to your ba ese ho ni pedua no akwa ni bi pie ni ehunu tintempa na bo se wo ye be ma pau no wa ya start efefe wa ya start efefe wa ya se fefe be fe na me che wo se wo ba be daddy wo be ma be daddy wo ba be daddy na wo be ma so daddy yes ti wo se fe o da ya funu no mo no onyankopon kire se wo ya abrante da wutie mi a wo firi ase sei wo wura abosumi nso no mu a abosumi nwotwe moja babo agu ho biom wo wura abosumi nkro no ne fenya kopɔ tire no agesa wo nsani wo nani wo tisuni wo ba mfa nsa ma yesa be pra maame wa mfa ona ma wo do na ba be pra maame fa wutina fa bra na o tire ni wo kyerɛ wo ka abosumi nkro no ne fe wo adwen no obey study wa adwen ni be study to tire no 9 months na so ite fe wode ni wo de nsa be ka wuti no acho sa adwen wei fa wuti bra mfa ona ma adwen na sabre o tie ni adwen no tunya wura abosumi nkro no mu pe sabre wasi awo kwam first week betimi aba second week betimi aba no start to di ti pempem ya tenya kwala wo hu nyansa wo ba ya aba no mu tremo uni mu nyansa asempani ani sa kwandi ni tie pie no afoso ni tie pie o se wudi ti pie adanu mu efwachi madanu mu very good udanu mu efe twumu twonsa pie na twonan wawo ena
Bible says in with the book of Ezekiel chapter 16 verses number 4. Ezekiel chapter 16 verse number 4. Yawu hospital. What woman dear? Yawu fear. And that whole that yawu one. You feel so young. Young because yawu na wunsuya. And yadi ebedao. This was to wunsuya yempejao. I am Shishabi, what the dear woman say. Ness ni bit me and say, no, your bow was watching. Sabra Wunsi, who will treat out to pew. Yago Passa, one of my Bofuo Ansa when China. Nay, aboard the power, Sabra near board the power, and I may catch on my no bit me show when you did ash and may be awarded our own Sumayan. Ya was so bright, to me was so sad, quite I know you have your mammy. Yet me was so, yet me was so, yet you wait to me was so, yet in some bow. You some about to blend the class, to blend the class, or more about time to be a fast strategy. Yet me too from our matenteno, near Copayo Westney, near the Mafia Guzu, near Soja one chain, not yet you from our Ewu, who just said a heat back down, neighbors. I will not make catch your hair. Nago poso no your agreement, and you know now the soul, or no by agreement before you cry. My agreement, I am Aqua. This is happening with what if you're when you're 25 years. Me patcho mampa bo munyade. Yes. When you're 50, mampa bo munyade. Yes. When you're 70, mampa bo munyade. Yes. No bi ja okwansa we dey. Oh. Obi ja okwansa we dey. Oh. One ma jan what? One man huna akwa. Etime sew su tie asase so. O bo blag no, jan petition we na be kunta. Jai shawo na be bunkunta. Young get when him come so I say bre. Oba de amfa ne senkan. Wo mi adwini mu. Ashawo na wo pe. Amwa wo wie ye nya fe. Mi su bre. Nka so wu afa me ko. Papa so pa ma so. Nya se ma no odan mom da yie mu. Bible say, me catch you mo jam say. I wanna ojire mo jam say, hey. Kokwa nyankwana. Nyankwan. Enai. Me no we apam wo ba asase so. Say, Utitum, so be Dimashadi so. Masama to myself, Fro. Me know we are pam. To Japam to Perseface. Bassa Babaka Bebungonta. Assasia Besui, Branny Dinim, Assasia Besui, Bedimashadi so. A dancer boy, met to me side, Afro. I'm what I said, Wakonta. Utitum. Now the snudges. Me know we are pam. The patch of this question. Ankwa kobisa osofo kwasi adenti na igbeni ba onsu dada mapulo hauze ni ba onsu waya Chinese ba onsu chwanja akwale bia ye ba wuni bia nisu ye den nye waya Chinese nya nye Japan nya nye hauze nya nye Dagatinia, Dagbaninia, Mamprisinia, Fantini, Adam Fantini bones to me as a mewo. Colabia soon, Argentina, and Cola will be asking you to see a barco. Ahana Messowian agreement, Nasa, winning your power pump. Yes, a pummy a barco pet. Tina Colabia Susubaco pet. Yes, and so Chinese Nyakwala pump, and then so I ben Nyakwala pump, Chinese Nibasunga, Japan Nibasunga, a pump back on a demo, big Yase. Yes, but when you Benin will Yase Peno, Casa day, if any Sadros were Jow Pie day, the Casa Paso Canada. Nema dance a boy and refuse to the opportunity day. Now, one who bound some fun day. At the Bible, swimming can't show. Ya walk around to honor. No, I am. Yes. A dear, the Befro, a Suconoma. Sconoma just open Nufu. Nufu one abenum. Oma made mistake, no more Benku. Disable your Suconma, Nufu, your first Suconma bear 3 months, 4 months, 5 months. Nefi ya sasa wadi ane kakra yedi chance mu nyane fra kokodi ma ni nyina ya sukọ no ma wo fi sukọ no ma ni ma pe nefi wa start wia wo start sa wo wia pe udi ba sesa wo start sa wo nante wo wia pe udi sesa wo wia no na udi free sukọ no ma mu sa abre yetimi ma banku ma udi yetete hwa no fufuo kro to bi yetete nketenkete ne na ma wadi ni ye be sesa udi free sukọ no ma mu ya de ba de an ye de frɛ ye be frɛ se den abofra kesi abo afra den emoa ɛna wo wi amponchi bi esi wo se tie ni utimi moa wafru se twa na oni aba tie ma ba kwaku na obi wo duma mi dimri kodi ni sase wonu ayi asa binti wa mre 82
abo aframwa eja oni antia wudu sa wa ko hyejem enye ejeje bebiri atoto nkwan mu pen bebiri atoto nkwan ya mofra ase ye mofra no ya boye frem wan ye hu nso hye o ha ne eden ye kon wan tia ye de nse benum sesi a ahye ahye eti sa bra no a wo ya abofra no wo fi abofra ye nu pe ne fo asate wanante efe yesuma ho fa chance bra na di meka no akọ ko fa we bra na di meka ne fa asuma kro na aba omu ube free abofra no ye betu din akwada wabeda ni fie oden akwa it means 82 a day. One place to be called 19 times. Koabra no akwaba. Say ya, what the energy and I'll be pure copy. Then yet means one quarter, Molly Habra. Near my chance, near just a cotadio and Tiamagio. Acrano, Yesusano, Yasumana or qua. A doable yes, yet with Fabio. But the Tafanica see a pie driving. Takwalani asmano so onkoto malemano chance near the man or the other is here to not be judged ma asi ben kwata dia male anti magio yo mate ene mi ko anti magi yes ma me se mato male asawo ma me wawu ye ka say money nasa no wasa ko different job asesa na adwuma on fa driving san fa mafie biom dabi if you science no was never no I don't need footballer it's for the ball or the chance never see from no about the ball the day you nya ball no the ama Jordan or the ama Kudus the ama Inaki ama ball so the ama Kudus biom oh asam me ball so or the ama Jordan peja ball no or the ball ko or the ama Joku oh peja ball no or say the ama Jordan maso the ama Kudus ama ball so go can we say go na nye pom e obi dan chem yes eti or this slave ani baba fie no mo slave no onye the same amwa oba dia van senkan sa kwada no ofi akwa yenu na fo bedum pempenso bi ye be fa na abrante e fe ye brana onse e fe sa asuma pro no asesa e na samu ohun si edwo fufuo no twiniti no ohun tale ya mom be fufuo me ko park ne so sabre wo fi akwara yenu mo onya akwa biom o se se fa ne se dan abrante ye brana onya dan onse oma oko Mesi ka Bofuo topic no nya ntiase ka Bofuo Bible say akola be dwane sa ho de sai efe no wa fast bia bi wa fa su bi ni ban bi efe ye tia na wontia fo be hia n'ani akọ wa hunu ha ba bi nom wa start pu tu be hia young boy no e fian ye yo bi ani o de hwe me aso jawa sa no o me kete o kaso no mosre o me kete de ni ai aso jawa sa ba bulbe to ba wi ni na wa ifia o ma na bulbe to ba wi ni na we no shi abro wa ko fusa yonge mo ko ya ble wala hallelujah amen ya brana want to de sanu akonyi mo bi ba nada na wade wonya gimo bi ne de akora ne hyew na nya ye ne wade ma apɛ waware wa firi abranti ye nu utwum tan wa firi abranti ye nu sabre no sa akora de na hyew kon wona ɛsɛ o ma ne bi ye den eti wona ɛsɛ ko pagma na o ma ne bi ye den eti fu be firi abranti ye nu wo kwakoye opani ukodipa utwum tan wada ne pani a o ba hwe nkrofo so wanyem de no a o ba hwe oba asa hwe oyere to what any penny about what you know in san wo pet I am mame onya mame pet she wonu nyansa da Ghana for them na ntene ya papa mi atrim ni say papa so ro kwadwuma eti mame na gu fufuo so ba ma ye mistake no ko te fufuo so okogu fufuo so pet yeso ekotobunku oyoto
Nti ba ma beku fuo so kra wongu. Nti man na egu. Man na netemo egu nkwala preti so. O mate fo ya to so. Ta kwala bi fo se ne pa ne maame na you chop money. Kwala biara oni baby a chop money nifi because papa we chop money a ahimachi na oyiye. Maame ni baby risk na to. Boy ni de onim. Wotia me na. Eti sa kwala no oda na adwo no oda da mu a. Ohia nkro mu a onyini papa ye. Na ye nyina kwa ne maame ho. Kofufuo so. Ne nam ne maame na de maano. Na mpesi ne maame na yi maano. Na bomu ne maame na te maano. To da o nyina ye nyina kwa ne maame to bia na no ase. Maame na to. Me maame nkwa na to. Maame na to no man video. Me maame na to no man video. Etu oba onim ba bia chop money fi no. Eso obomodia no return eye owura ade eye den e ma no. To so da odin sa jade o chere. Be mentori. Me mentori you. Me mentori you. Mentori you. Ugbo wan say be ma da ho oto but me bro. Me bro. Enye izo. Me bro. Enye izo crowd. Me bro. Me bro. Ha! Bible si tu ya brantie. Na wotie me na na dwe anopa wie ya. Was it mean to fun kancho the book of Ecclesiastes? Was it careful 11 verse 9. verse 9. Was it here? Emranti brem edichia. Emranti brem hanya very dangerous. Abrantie. Wo ya brantie na wotie me a. Ma wani nyo mo frase. Ma wani nyi wan fa. Mo frase. Na go posi baby ani panyimi. Baby ani panyimi ya fa. Mo frase. O mo frase na ya kwa da wo fie ho no. Ho ni baby ese wujimie. Na esu nya kuma pa. Hifa na nkonya kuma pa no. Omranti brem na yedan. Nya kuma pa. Esu ye emranti brem am ye de jimi. Baby na go posi enyimi o se enyimi wan fa. Mo frase. Mo frase de enyimi. Ni yebenya kuma pa. Emranti brem. Awo emranti brem no so. And I want to say, I said, no. You know, she are young boy, no, I just said, you can't over. And I'm running a coach, my shout. Hey, Gayo, when she the papito, baby, on Yakumapano, baby, on Yakumapano, also honey. Asanka Poyoyo, When she the papito, Ati Palago, a day like we conco, Nana Conconche, the concon man. oh boy Siki, Oh, Sikibo, oh boy Yankee, the Yankee man. Guy who take your baby to If your uncle take your baby to grass cutter, Ewa Crantier, Killing Kebe, Obusma or we concomunam. Mille Killing Kebe, And so Obusma written up. Pom The Sipete, Shipete man. Ankwana Be that. Onipa Mfonkwa, Bibintio. watch it 2 cities. Wele one city. King Adewale Odewale Ngweze, Igwe. Tete Latte, Late tree. Obey and Wawu. Amani mamia bregu kwa. One mamia bregu. Abosuming kwa waya ya. One mamia bregu. The book of Ecclesiastes. The book of Proverbs 17. Proverbs 17:21. This one mamia bregu. Dear Owo Okosiano, Bible so be owo kwasiano. Owunya Reho, One mamia ra. Umame raho. Emije bi ni womo What jejentia. you get ni papa ni enije. Verse 25. Adendra. Obakosia, Obakwasia. Oyineja Reho, One ma papa raho. Nina Owo no no. Wo maame sese wo maame ohun a Wama no emutie. wo maame anya mutie ya kasa maame anya mutie timi so maame anya pressure BP wo maame anya BP a young boy hwe ba bia wo free ba krom a wo free water krom a anya na free krom bi so na bai wonim situation maame wom wa craft village se wo ba be padwuma akoye adwuma apesika kohwe papa no maame wa be tra krom na wa chi megu na wo sogu ma no hwe wo shoto Watching Megwana also go man. Who can the book of Job at Bible? Job chapter 30. Umami Jalun Samsam, how many months? Umami Jalun Samsam, how many years? Won't me Manu Mam, now watching Megwana also go man. Now we change him ma. What's a son ma? What's a son ma'am? Bible. Verse 3. Bible saying Ganjo. We hear the community. We hear any community. With the Chincham. Umami village, where Chincham. We touch us. Some guess will be a Chincham with you. Umami Pompo, new Thomas or Pompo. We touch us. Was Umami son one quarter to control and turn the market, the old lady one idiot. Yes, it's a good Umami them again. You know, oh, my son want to body and tongue market the man only did. a sister in the Diane. Oh, my son, Crawford for us, one to contomre. What do you come? Oh, my yebo into what the COVID now, my mere Johnny Crawford fast. Well, what is very for? To be a meeting trespassing your crony set comfort. Emotion in your tear. Oh, my adore them, a fenu, Silvesia, bucket is here, chances here, a jagunchine, body danchine, and a mammy the half.
Abrantie. Your mommy ayeni. Na your mommy by 4 weeks when now. That's why I'm him. Who let him turn ako? Who let him turn ako? What's Abrantie? Abrantie. Money no more. Yeah, and a young boy grab Yaba. You baby and go to Yak Mapano. What did I question Yaba? Bama to say, we have a corner. I'm a girl who just good as one. Martin, I won't be a Benabua. There's a Benape. Two. Also, I'm a man, Mimi. Martin, and also was saying, and 2 bottles. 2 bottles. Okay. You may be a Benabua. Who cook Mapuka? If you are, you come here for no. Jimmy, and as well. Now, and Sabena or Yabutano, I'm walking by your Rosu. Nyatoto, Yaho, Yatran Swafa, Jimmy Numan, Maggie, Nomina, maybe a mouth, Bomodia, oh, Diaby, as a flock on her. I decided to or to Cabby, as I don't know, snap at them. Oh, the way they are a flock on her. Babesia may throw and answer me no Bob, but I will be doing in South Professional. I then who are confused. No one son or Jacka just obey. Master, yeah, Badge Maco Mammy. David. The Paco. Paco man. Now, also, when you about Bessia could be a bar. Now in San Jimano so passionate, and you done this old Johnny. Over Bodia. Oh, I must have done and answer the mention answer. Oh no, Barco baby. Now, friends, Samano. What did you say? What give you? What Guinness? Obian and not me passionate. Nibiano Babo. Bodia. Now, Brantage Downum. Oh, Yonko Barret, Yama Wajagu, Yonko Basu. Can you Wajagu, Yonko Basu? Can Naman says in him, who you have as a madam? Yes, sir. More petition. If you are on your benum. Agent Sapama, Nipa ready, open my say. Oh, Open the Bekunindum. About the Evanescent count. amen. But as a wood hear me now, a foot you made the mountain and say, Bible said, cow, Bofuo Ansa make come as a mono. I will fool Bofuo Ansa Brimua, Omlanti Bim not ten. To say, Yama Yanam of Frasano, and I pass all Yanam Nantibrim. And Nantibrim was in Nantibrim Yadan, Yakumapa, Yadan, Akumapa, and a pork, but I was of the book of 2 Corinthians. 2 Corinthians. Possibly. Verse number 22. The Abrantie. Timothy Abrabo Pound Foot. Timothy Abrapa Pound a foot you. And Timonian and Brantibrimo Cono. The Bible saw your Abrantie Ganem Nantibrim. A cono. Nantibima Cono, young Conum, young Cobro, young Chile, young Yeni, young Goria, young Quasay, young Yimi, and Jimmy Samungo. Canem Brantibrimo Cono. Sir, a corner where Bible said Johnny. Titini, no competring Yablabo. I want my brother. If you Nantibrim pet. Oh, Congo Cramo. yes. Rantibrim, Congo Crabo. A short distance. Oh, If it's Ablabodin, Timabako Cramono, would you mamma catch out? yes. Ablabodin, a Timba Bako Cramono. It was his old Jimmy, and young Rantibrim, Jimmy, because I want in Fiona Tristewa. We all hear you, a Tristewa. So, wait to me and your good foundation. I want Rantibrim. Now, Blabona Tristel, pet. Now, do go rubber 35, 40 on the pet. As I watch magic. We never. The very end, I kiss you. Mr. Pen for baby, baby, to die. I'm not to blame no wasting the time. Or the young fine. Remember when you be sa to your bound with him, what in your shop? Yes. A branch of Tiagi. Okay, what's your minute? And now a branch of winning Fiat can listen. Let your mechanic and patch say, and a young baby, 25 years boy, was that to say? Oh, Orange, son. Up on the merchant, or she read, was having one way. Sabre and sound competition. oh, Now says a crobiso. Almost young sound competition. And almost you will be a testing officer. Uncle trying son of the test. No resident, no dainty, no my body over competition. Akasa. Aquan on your testing officer and call no competition. Or do you on one gallon? I don't business all know about competition. I say there be no about. No say who are testing can one gallon. Now the upper competition about my hand. ah, Who
Wow, quarters. Eti bisa say young boy kwanu nsa wan gallon. Ebesi ni say. Eti nem nantie de nsa ye competition nyansa bi anim. No be di wi no de ye competition nyansa bi anim. Ni ntie wanya ne say or send liver or send kidney. The would tie me wa gimi sam na wo ye ne sa bra wo di say liver o. Nti wo say wo nim so be yes atami. Because ye die no enye pe. Obi want me blow at the age of 45. Obi was 50 years, 55. Obi was 60 years. Cry for say, "Wako retire no." A home muna nyakopo bie kwa here. Say minyin bia metimi appointed bia chane Kufuor ado. Brebe no be president. Odi president at the age of 72 years. Nana Kufuor ado. Oba president at the age of 72 years. Yes. So Jimmy ya kon Jimmy ni president. Debi. Kanya dia mpi for kwa beto abaye dey. Amano. Mahama kwatre fie ohun sani da so onto onse na brabo also ye di ntiase no mfie wo twetwe masa akwam ya sa to abaye den abrante wutem sabre once wo sai won fie no wadwe wo say abrabo na nu ani wo se beto bre bia wo be blow wonam woni ba bia nda so no Debi. favor no ni be favor ne beba woni ba bia han ne beto so han ne to so at the age of 50 years sabre what say o kidney what say o liver wo de nsa what the nyama no what you say Oliver? Yes. If Sabrina were blow you, if I want them pen, I did this can. Oh, if would sika when you would be couldn't, ya dear. Not the Bakuya dear. Did I say, Min can't say, Yakumapa? I want Mranti Brim. Timabu, Cobium Yango. Ecclesiastes 11. Verse 9. Was it there? Emranti brema ni jire. Was it Mranti Brema ni jire? Why dangerous? Was abrantie. Abrantie. Mo ni nyo frase. Mo ni nyo frase. Nenya kumapa. Eti mo frase wo di nyo pose won ye no man's land. Wo ye nyimi. On ye jimi ye. Nkwa mu na no wawie bi. Etwa to mienu na na mo so. Na kekamu a. Ba Bible say, Nyakumapa. Unye dum Mranti Brema pa. Ewo Mranti brem. Yesterday. Nyakumapa. Tani wakuma hu nyina so. Na wakuma de ohu nyina no. Na hu se ye nyina ti. Hu se sa nyema na wo so wo de wa. Eno Nyankopon be papamu. Oyiwa. Say Mranti Brem, say Ghana boy 830 or Ghana ha. Ghana for them 22. Dear course or Ghana, me boy. Me girl. Me boy. Me girl. Me boy. Me girl. Me boy. Me girl. On from Bama say den. Who last saw them so for no yere. Oh, pena. Catechism wa yere. Oh, pena. Kwama sat wa yere. Oh, pena. Edit mo wa yere. Oh, pena. Control fin kokra. Oh, mo na yo mo. And as one go back to Christian brother. Christian sister. Christian brother. Christian sister. Christian brother. Christian sister. Who last saw the man from them was a day. A drama you say pacha. Be shake Christ oni ba no a short skirt. No more open day. Front. Open day. Back. Open day. Side. Open day. Side. A drama till say you film. Say you film. Say you film. Say you film. What rasta na ni ba kwa day. Sasa bonsam. Bonsam sasa. And we petting na no konse baliga confirm. Abai was my dear sen na so. Saki rim. Then the enchen saki rim no. Wabon yam yenu. Just na suma sum year 2. How to. Just we 2 ni ba. Ano nam Ghana memo. Nyago bon fa bon nya den enchen. Yetu se ye nyina nti. Was it min kancho se we nyina nti. Eno Nyankopon be papamu. San kwase adi we nti no do be kwadan. Apamu. Odo be kwatemuom. To be share young girl no nam krom. Washe short skirt. Oh, your Bible says, "Can you? You're very careful." Also, your quotation. Quotation when read the book of Isaiah 47 verse 7. Isaiah 47 verse 7. I will read here. What can say obey you? Akosida. Me am sure Bible. Was it and you what is obey you? Akosida. One for any man show akuma. Ya make for sure akuma na so kai we wie. Also kai we wie obaba brewa. Yes. We ya buy one from we. Na young girl. Ubeshia no so. Wa share legacy. Na ye fian so otwe o watache no nam kro say ya sebe be share say ya na ne bag ye den the bag is and con everything dey inside arere ne toilet roll ne spare pint o say kita pantan kon na no mo chensu maker e fie be me otumi adma no den so man say e pacha onam kro Ojen. Oh my dear den. Penatri be ye de. Awale for keke. Me na me se penatri be ye de. Me se awale for go so keke. Man fra wa gasanka wo ko. Oh me se motu o. Aya na eti o. Me ni. Aya fra onu akakra. Because motu a. Aya na eti. Mo se we friend say Georgina mo. Omutu ye omutu kwatena Japan. Me fo say mo so motu. Oh, de eti aya.
Okay. Na oje. Adi asem. Who na ye pesa na? Oh, wudi oyo oba wo pe yonko ba wo se Oh, ye na meka. Enye. Oh, mia na Wo meka. yasa wani be bra de. Oh, there be a dia Yasa wani be dia. bra de. On come nko ana. Oje. Ope mi. Mami 360 na me hwa de. Oh, nipa mi mo yedu mi yede ma 360. Oh. Ah. Dan wona me hwa de. Mi mo yedu. Enti zo ben zain. 360 ni uchem yena ba yan. 180. And mama ma half. Oje wa come up. Hey. What no? Oh, so dia me twu nim dada. Me twu dia say we. And then chenda. Oh, just school time na me twu dia oni say me twu dia ma shada prepare here. Me dia she boutique. Me dia she boutique. Me dia she boutique. Egu boutique. Alija glass. Na hey, when him no. Adia, na say me dey oni say me ma she me nim na chi nyina no very powerful. Eh dangerous. Ma she dwa. Hey. Na what she do Yesu cross na here o. Asa me koto me ka se me cross man ka se me Yesu. Hey. Ono pen one sem no abeda cross. Yesu pen one sem no abeda o. Ono sha o je fa me. Hey, oje wu ye bi. Manim ne ma shebi papa. Ta. Me manim no ma chi nyina bank akese. Hey bank. Bank. Enti wanim ne dey. Manim na nkasa no manim no. Manim na nkasa. Stand chat. Hey. Say dey gina on stand chat ampa. E wachi ne. Ma chi ne backlist. Hey. Magigi adem. Ba ji omo. Na edan. Oh, me check ya dia ho eye bogoso. Hey, woni check. Dem wo nya boy bi o. Me da boy gba se nya meja o ma chi dio. Wait I Dominic. O magi obeto akoma. Hey. Ni mo bi me ku. E ka Dominic boy nyina chi. Ba wa kama mama bra boy fun bia be ku nkwase ko. Enti si bogoso no wan na okọ. Oh, me tu olugada di bi ho. Olugada di. Me ye sure so e pensioner. Oh, ya pension. Hey, me kai. Abrantie betima kuma de. Pensioner, na se ska o. Oh, abaye ni na bro. Ta. Iska de ta o. Onya 12.5 billion. 12.5 billion. Abaye ni na bro. Oje ye she wo. E she wa ho. He. Oh, jai. 12.5 billion. Ya wi ma na ka 50,000. Hey. Uyi obi papa sa yema. Uyi obi papa sa yema. Oluma ho so yem fan yawo. Ke be bia wo yerete. Se o yiri nufu atwuntwam. Akofa young girl we aton so. And I would catch him say, now 50,000 I can have winning scan one. 50,000. Stroke you are entering your baby. Oh, we have I will what if you do your full baby. 65 years man. A German to a Petra Kayomo. A German to a Petra Kayomo. Now young gay grow. Now baby. Who your baby? Baby. Can see a woman my baby. See a good my baby. Akokra, o friend oluma na ne buafo olu nu ajalai. Your money your back out, ba ko to dwem. Still all mine. Yes. Yeah, the baby was in honey. Who ye baby? Baby. About you say gu hwe about you say who ye baby. Won say guy no grow home. Man tema mote no, obia respect us age wo mu o. Yes. Ayo sika. O woni serious boyfriend. Won ma olu me catch no. Obeti wakoma. Ate. Oba dem fani senkan wo mi adwin ka Bofuo Ansa bram ka Bofuo Ansa wawu ene no wado mre oni ko pose me nkai wo mu ani mra won so before you die. Yes, we are young girl wadwin sharp. Yes, what you ka baba di David France bunkuntos David abrabana me bon man weni ya o David ebe ha me abrabana me bon man weni o David ebe ha me David say no urani mayebi David hwe watwempra David hwe wadi nkwasi asam David hwe wadi awu Pun kompo we ne chose no meja ni nyina David ankasa eno no akasa no was Psalm 90 verse 12 Psalm 90 verse 12 and David kasa awurade ma me hu mi na kan ma hu si magimi mi na kakaka no ma me hu kan ma me check said ye tie me aka he na me nyanyansa kuma na me ntwa kakaka na aka ne mobra orofo se Nyankopɔn ma 70 no di 40 aka wu saka 30 ebi na David ka wasam no ebi na David ka wasam se me mfie kakra na aka no ma me nyanyansa mfa ntoto de wo manim no. Yes, masa plan for your life. Oh yes, plan ma ho. Yes, yes, plan for your life. Yes, who she we when you 35 who she we when you 40 na better go retire. David is what do I say me ya abofra. The book of Corinthians 13 verse 8. Verse 13 verse 8. Bible ngasa. David say me yabofra no. Me kasa say bofra. Etika me anka nya past bi. Papa. Eso wo dey bo akokra. David say me yabo.
Yen na pause me yabofra. Mekasa sabofra. Mekasa sabofra. Metwini sabofra. Metwini sabofra. Misusu sabofra. Misusu saden. Abofra. Na minyami Na minyami nyini ya no. Meguma frase samono. Ya bi se Ghana nte sa. De wanyi no fe no wogimi. Osi minyanyi ye megudan. Ma frase samono. Brother ben na beja ma frase samono. Da ben na beja. Da ben na beja. Abesia young boy. No abura gato na ukowura no. Win ye mo awudu o. Yo win ye was sativa, yo indica, ye was shasha no, ye oboka. Taba no so di akire ba. Na mistake na konum indica de taba bomu a asamato. Because I no emma odam, ne ma compressive. Yes. Anu o de rough. To kabomu a na ahia na compressive. Si wadu look ta 1 giga na ma one space pe. Na fi wadu nyina na I say the respect ade ma obo respect he. E compressor. A compressor sape na fi why you trying some service? Kebani sana they have 2 1 inch ya. 20 bo abranti ani ma anu epejansa boss. 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 This one who rasta man, any boy rasta any pay. Yes, man. I am man. Respect. Boss. Boss. So how's any about it? Boss Guda. Boss Kina. Boss Guda. Boss. Respect. I am man. Boss. Or did he say ya boss sa? What mama mia bragu? Bra. See a case great as someone and me preaching of the apostle quite by me preaching by my quotation for you. Now see we a deep brand in the babum. Kinsas ni babunum. For five ni babunum, pomo ni babunum. I was other na ni babunum. See, Yanko pot the brand the babum, overswear babuno. No, say the same. Say, so you go pom machine, say man, no 5 or no pomo. Because Babu and Cassaman no pomo. Tinyago one more deep pomo, a brand. One more deep king size, a brand, one more deep a friend say, we name mono or mention one name pet. A yin a cunning asha out the book of John, the book of Matthew. Matthew 12 verse 18. What's my book from you know? The agent quiet. Made them who may go to so pass up brand to Dama who whom will go so. Uncle Was a new quasi to one 30 moments was a semi life. the minute a bucaro Was it said the Pacono until me for pipe to say Bua and Shanum or Numbi or Numbida. and to my bay free missing Into my baby a free day. in missing A free whisky beyond Numbita granting a babana a day. or Numbita Or the brand back up on the Maya. A whisky. yes Until Fian out here whisky are watching. What? The 5 halves the fool is young quality as a matter. What can an apostle? Now say we need a buying and then Yakoposa Habani, Abambi Yendi, Okaku, Abambi Abedi, and then Pachoco will not talk quarter letter. The Pachoman Tiachama Pine Tutu, what turns out to Chuto. Tell us why I buy. Ah, quarter letter, may say. I am in fact a champ on buying Choto. Coquatin sounds so yet. Fetchoto, sounds I have buying. It is an person saying, I have been beyond me. I have been beyond the Bobra. It is also a banner be used to a Bible. Bible can't with the book of Jeremiah. Simple. the pato 33 Isaiah Isaiah 33. verse 12. I remember a card And now planted to me, Yama, yeah, no, the children. What you cook, no, be so I to try buying. Kasa what you tap There be more passa. what you tap But oh, we, Yapasa, what you tap we yet to trap. Oh, to tell you know the gua or the good people. what do you just No one rap, but Oboba, Miss Sawadama, and you cannot be so. yes You cannot be so. yes Or the Jack or Swano. What the Jack Swano? Now, Branty actually side the way I'm addicted. I'm a no, but what toilet crowd when you see great 20 minutes. Oh, but when I branch or turbine. Which is a toilet dinner. Which are Popia pieces or the alcohol. When you pieces, so you know what you handbrake now. Say ya. To pasasa. Cuckoo blow. Biu A bio. day like we conco. To pack papi. Yeah, man blow. Bom The shipete. shippity man. Alpha blower. Blow a day cool. About blower, why did they jump It's down a for long them? time, What man did you do? blow.
But why they jump for there? Why they jump for That I there? won't go to allow. But blow what they told her there. But you know, with that figure, I can't shine. Just when you get 20 million, and coming quick, I'll be mad. Mr. Coming quick, I'll be mad. Oh, I mean, you saw a swimming called Old Santa Bass or my daughter's one. Oh, I just saw the amount. So, I mean, you saw a swimming crawl or Old Santa Bass or my daughter's one. Oh, I just saw the Atozo. Oh, I just saw Satan Yamao. Oh, by the Japanese account. My junior sharp. And now be so competition. Can we a banana? Can we a bar Brantiano? We will competition. Masa, I don't say anymore. Who we near we bottle and one. Oh, Tiani Blabri now pay we bottle. And you can't know about you. You don't know what you. Who we near we bottle. One sack of we. Who see where we are? When I befer we bottle. And I branch the banana. Sample yet. Yes, Wawu. Wawu. O can the book of Job. Job 41:19. Paso. What happened every nimu? And what happened the Philippine. What to Finimu? What to Philippine. This year, every on the private to This year, Philippine to Chrome. Say, Rehu. They said that they said, yes, just one more. Any touch as here. And what that is what your chef for. Home sons in a man. Home yan only pepper Yahoo hospital. And sons in a man. And then your yes, you'll be so or the Indiana Swanslama. Bra, cigarette. Chumfro. Yes. So also back to the Indian patch of Mamin Shawa Debuha, Mam Robert. Who's your action down? We are fast, but Roman fast. Any who toss a great and I read one robe ya, no upper rubber bag. Doesn't and never me about. So when you said your way, dear, and a patch of Jash. You always ye, young Canation. Bible said we see no Jumedi. Yes. Also, I quite Yakwan back and I'm eventually you. You might miss Madame and Vanjam TV for what's the whiskey? Whiskey and Sunning Coffin. A cosso. Whiskey be a would maybe do him. Bible said whiskey and Aban. Okay, the book, Isaiah 65. That's 5. Bible Gaza. And no be we or no we always great. That's who on your flock. And come in. Jawasam. We want to send on on class or quiet Papa Chawa. And no crow or no didn't come on your whiskey and you. Who out to say so chepa. But two men, I'm sure Bible. Was it whiskey and Aban? Whiskey and your few him if you were Numbape, no cost of whiskey a day. But two men, I watch trouble bunny when you go to whiskey any flash here, no peer fool him. No one furry about no pentative room, penwat, me wish him be me fiating a room, me wish him be me fiating a room, wish him be me fi him, wish him be me fi alas him never. Bama says, wish any boat this off you him. Miniaco, what's your location? Miniaco, was it boat this off you him the buyer? Miniaco, when you come down, Metro Soka, at the wow mark when I found and you never found him buyer. Metro so Metro Soka, Metro Kagu, them won't track a man found or track a griefer, who come to bed, but Baba once woe. And I'm saying, so we see about what they are. Perobaba, yes, no man a chance, Debbie. Don't change up at no problem. Watch a chilano. No man a chance to cry. What a charity, Sabi and Campacho, Kawashi, Robby. Nadia Pogum pass. And no sound man, Pablo, when you're not Colabian Colusubaco, Debbie, Olusuna Samato. Nasadi obey your side when Fiahin. Edit my brother Jai. Yes. Jai. None want to Jai. Why you be a you tell you one womb. Tell you one day. One womb. What in your shop when you know so bad and for count. What you're dreaming. And then what to learn and what you're done. Abra who do the Pediania, I would have few. David is saying that day. Mammy, woman, none kind. Sadia, dear. Mammy, papa, me young fear, Mammy Chow and fear me. Mammy Chow and fear me. But could tell you, ma'am. Can you hear him? If you some 90 best 10. Some 90 best Martin. Tebabo. Young French Yana. The same French Yana. A woman do a song. Am I 70? Abroso. To watch it. Also, am I? A do a song 70 years. Abroso. Abrosua. A do watch it. When you're 80, one a 80. A whoop jazz up at 80 and a double faco. Can we I will see our pay 80? One a 80 up at jazz up at 80 and a double faco. Can we I will see our pay 2 80 in the cake? On the bed, I will pay down 80. The fuck, that's a lot of my own.
no yete. Say 70 kwa why I want den. I want den no go club no. Why sem fan bounce no master election. Yes. But what a shock. Gone too soon. Oh, why? Now say, crowd about coming, you come say, move to another location. Just with 50 kongulum. What do you know? I mean, Kakautim? Yes. Kakautim? Yes. So say, what my is 80, a bruce, or see a bruswa, it be the mid fire telling you, but by 18. I say, Yendi 17 Uga. Okay. I know that David who is what did 40. Yes. What did 50? Yes. David 20 was I ready. Mamma who me na kind. Virginia check. Men and a kind. Said yet here. A kind, Namitin film. Naminya Yansa Kuma. It's a David, Nanny Pan also time. It's a brandy, what did 40. A brandy, what did 30. And Kakawai 40. Aka 40. A bin Tife transnancy 40. Maybe as they say, over she 40 years as account. But we in petition 40 years account, 30 no. Ubedi Asha Wachi 10 years account. Now, Pacha, we are sure say, we 17 now, we do 30, Aka 14. We are sure say, still face price. Ubedians Wawu. And also 49 soon. Ubewum. And the say, Urade. Mammy, woman, Nana can. Said yet here. Said yet here. Naminya Yansa Kuma. Naminya Yansam Fantating. Minya add and subtract. Mentity being free. Baby, I make or make Jaco. Who some feel like a nusha. Make Jahako. Yes. Me now for some way, match him with women in mob rebium. We all Mwame, we all Boame, Yansem, and then because one anti women in Nante. Saka crash way be. Eh? One year be. Debbie. 1 year Saka crash way be. And I bet she a younger. Open your body, Shawati. Amen. On your Kumaswadium. Amen. And I was say, body and Shabby. Amen. Maybe if you want show name. Amen. Yaka question and batch of Fiona Jim Crawford. And Fiona, I think Crawford some. Masa, what did the Sabos were assisted? The phone 10 when impet. Account 10 now and you're 70. To Bonua. Son, son, 10 I can do. What is so fine? Who dear day? A sem Fianqua. What sem Fianqua? What sem Fianqua? David is my woman. I kind. Said yet here. Said yet here. Naminya Yansa Kuma. Who can Baba ya branch and go possible in Cassim was some 119 verses number 9. Some 119 verses number 9. Some 119. Ah, Babu Gasa. Verse 9. Now go pass a branch. Was it Abrantia? Abrantia. Kababunum. A then Abrantia the better crime. Was a day na brantia the better crown. Any time. And it's a brantia. I'm afraid also. I'm sure Babu. Debbie. It was 2 19 pet. Not to 10 Fian Penwa by a steady. Don't be sure. Manui, Bajai. And Mamma some children. Now for some 10 years, it's a Medi 34, Medi 32. It's a come 40. Deal list pet. Now you do a counter and factory and let me pet. My wasted time. I want you maybe bring. Abrabon Jimmy says, "See, crown 30 men crown. Mean shed day, Juma Papa Bia, met Maca say, a bit me sustaining life. Who do some film? I check you. Then a brand tell better crime. Then a brand tell by checking life. And it's over also. And it's a brand tell by assess your assess. Said you want some here. One of us studies and no, where you mean for radio sim. Now do I come and never did a Now do I come a bit in Yakupachi? A more ransom. A more thing Yakupam ransom. Infinite ransom who could think upon some Cochini. Find some clock. Find upon some crowd, and you who would be a body and slow. When you mean Yakupon Shawati. Amen. On your Kumaswadiam, if you want shower name. Amen. Is in slow. Find upon some Nante. Find some clock. And no be share young boy, new refino. Oh, Sister Bishop boys, minim, Bisham Chromshum. Kais. Minim say, Nansana a towing cow, Eh? And what tone is well. And on board first year, she says, brought for a bagan and you. Say, grandma, minim says, they say education, the Yamudia Fanadia. On brought for a CSC. Do. Yeah. Okay. Oh, daddy. Like me check out your Siava. Ah. Now then I will chat your way. Oh, like now that is a way, like life for our town. Banana Papa with you. Oh, yeah, daddy, like, never know if you. Oh, the person then I will. Daddy, like my idea. The person who didn't come on, Jana, way in income. Like Nipa is steady.
na se me hu se me ba jo o asase ko adwuma na won ko adwuma Like daddy, me here computer classes. o ye computer classes Yeah. nti ade na de wanko Like me gia dia o down. yo o de ukofia na waje ade o papa fa breme Like me nyam kofi o. na sisi a o plant sen o nyam kofi na o plant sen Like me gia dia o madam for floor ma me madam for like ba ko di konkonte. Ye di konkonte we are like ada se be kofi anasa like ye nko. oh yo de mate udufia na we tia mama mama Like obeti. yo Or the like sabati no we no fan bound. Say bro for about like when you obi think was like me pa cha sakasa we answer sakasa mu di be di ade o. I know the Krom ahemfo, krom kwa ahemfo. Mo mama de nya sharp. Na boys na ya de hye no mo from ntu omfo. Because all this year na anti boys ni. No be like na akonwa to no obedi ade o. Odi ade o we gumanu ase o. Mo wa anya bodwa. But you see krobi ohin bi asori aba. Young boy we di ade. Efe omampanyi ba ya o so me be mo kwa na mam no so na na so kasa kawasam o hia sam kire omampanyi mpanyifo ago. Amen. Say they like omampanyi abedu no. Like on what baso fa kwan no so. Na achame o ana me ha like muni say like say the abraba no kono. Komo like ye hia ne bebre. Like ye hia public toilet. like where Also there. like where Like that. where You like ever so man penny say like so or cheche and yema organ and woman and insu the ninja like where na ye kwan so free a year bogo band like a year like where by like free japa e kwakofa I am free there like enya kra like where the so man penny say like omomodi no me hwema yen like where ti wo hwe sa memmo we like where and ne hin omutie nya jimi no majimi two bus nefo. yes Or you like sound be run you fear. Oba de emfa senka wo. Amen. Wo mi adwini. Amen. And the baby am nan tene bo bra kwa na nyo. Baby am ba okọ bra bo bra no kwa nyo. on fe se me plan Ba bu so ya branch of ansem si e wakoma mu. onye hu boni bi Me nya nyango pasa wo bone. da bia Hey. We share young girl so. Wanye mo ni be makwa ne nyeme. Wo yo oba na siso ho na wutie bi na. Mo adwenye sharp. yes Hwe oba Baba was a baby ama ne bonya den. Oh, ma ebi ayo fododo. Na dia make us say, "Who restore we?" So also pe minerals. Ye be yama. Ye ma unya to ano. Na so mpe biom. Omo nye da. Mutwum tai ubetu aka. Enso ma we bebre hwe me. Obi atu ano. Onum kaka no gya ye den. Isi yo. Wanto. Obi so be fan no so kakra ono so wanye den wanto me se obi hwam ya no so amana ka half eno o hwam sabre o ya short no ni ona mo ya no so kakra tie fanta kra so on fa so cheun me se fanta kra so on fa so den ko fanta o was so ye utu anu ba den ubeto u ye tu anu ya ye den yanto oda me bua ka kire me bra no tu wa no toy so ya empty bottle da zi on empty bottle ti tu anu an to sa e oba nufu sisi ne boso na ye tu anu a nufu ri gina ne bo onam kro ni de ka nufu de ka ni mfa hu nye hu 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 Mfa hu yehu. me say o jimi na boy we se na boy bi so a chia se jebidie ka no so ba o so wo di hu be yehu utu mu ta di hu be yehu me say wo di hu be yehu o man so panyan o tu na no o tu anu se kim no anto o se fe anda se anyem wo yanyem utie ye na wo dia wo da nyankopon ase o wo pefe nufu na gu ne bu no so wo mfa hu nyehu e beto be wo sin kwala ne ma o be se nufu na slope down I said, "But get tea bread." Fenufo ne jeje ane bu no so mfa hu nye hu no. Fenufo no
o sinima na hange ho I say but get blood na senebo eti o peja ko say but say de ba bia du minya bia mepe say de minya obia mepe minya obia mefa no sa o minya obia mepe minya bia mepe awura mo adwenya shapo woni mra wo so na tutu na nkofo tutu so no o be hawo ma bo nya den eno be share yonge why fododo bra wuli I just said ya won pe me mpa odi ebe ja wasem na se me fra wa na cha cha wo fra wan ya na no minu ambuku danu ya ankasa bra mu jo ni bra na yi ase be hia ho na se ya ka se be hia oba be sia obi ayi ase ekwe ho ayi no wo di boy bi akwhye ho e je mu le mu nsu mu ho bi ade be hia wo bi hu ho o dia mi ankasa mi hu hia ho mi ankasa mi hu hia ho na pesa ya ma me nwene me ho ma me hu so e wade ya ma me hu so ada yen dan na ma me fie ho no ada yen se mi so mama wo ba fie mama wo de komeba wo ba bo me pon wo de me se wo pa ko fie meba komeba okay me se wo de come o bla dwa ha me se me ba me ba jesia me cha wo tere yi me ba jesia first na nkase kraman yo no chi nkope dompe o e no kraman de fie no dompe firi ball o kraman yes Cabo fans wo dia wo ya no wa bra na bo ti se won kai de obo ba kokra wo ma wani ma so obi trouble wo ma wani ma so obi bu akonta wani ma so obi be fra wa ko bu akonta then wa dum no me kanfu Yesu ama wo fa Yesu ye wura no ka je kwa me kanfu Yesu ama wo e dan se bu abeda ne ga na ja wo kwa me nkomo ji ga na si wa wan every fa wan wusi awan ankra wan ye bi dan kwa wan mi si obi pie Ghana ni di asebu amamfi na afodi atidi mu na asebu isu Sophie asebu odi Sophie di mu mpo Wawu na Wawu isu alomi atre odi enshirawo amen asebu odi Sophie di mu mpo Wawu na odi alomi atre di mu to bi a Robert odi Sophie di mu mpo Wawu efe na wote bebusu apanyi osi wan na ro na ade ba Wawu na wa dan ho oba ade amfare senkan wo mi adwenu na ni wadom do kakawtrim na bi san kwase se die na wo yi aba wo be chiri se fa banyi oni baba kwa ne nyem dabi miso baby ya we nshira bebre onye wakoma so ade ma yeah hallelujah amen but chi me ma so sa obanyi no oni baba kwa ne nyem but why what no nam krum magi yes ma so ashiu ade na ba me fie na dwetwe wani kurukuru sei magi so dia wonya sa so bi eni around one enkwala na me no mo o le me de yen ni nkomo jira ni yen nkomo yo magi ade ansem minyimo ha ade bre bi anyam nemre di anyam de nemre anyam wadi nkwala asem papa jibisem na what try boys no a try boys ni nyina wo ya branch no ti me tie twi na mayo ne kan mpacho mema he na nyimo ba ko na nyonko ba ga so what try boys no mema he na nyimo ba ko enso oba nyim no bodo nyonko amane a ne nyonko no ansa na say what try boys no on ka say what try boy no what try boys no me so obi hwe me anadwi sabre oteso e ni inside eh ase no ote wo nyina o hwe tu o na si tim tie me a kakwa bi a ye di nyin sa hye no ye na wie ye emu na wo di no o di ahomtie bon na mane pe na okoto mo ote mu no nyina no opese akomo de no na so onyin ni se nyin sa ne ne dia o do si wo no he o hwe mu na ni mu di sa o de hoba wusuniti so nyanya mia o de hedo beka da bi enyo no ya dia se no kesa o kaka ya paso o check date no check hwe din na so akomunti oh wa miene ni eni a akombeku no oya no check hwe mu wiem din sans ade we pa de enyamia misi obi kira di bi ahye no aba wa wutie bi ne mo adwenya sharp o mo wani mra ho so yes wate a wasi so anyin se na yigu no wo de yigu yinkwala ni gu mba cho se wusi so na so beton mo e mo no toe kosi abonten a ye ni kentwase o ye ton yifa eni no na mo fa sem wentum tirim wo ye oba na wutie mi a
madwo egu yam wo no obi wo anya mu nyina mo nyepe oba bi nya dodo oba bi so nya dodo Yes. o madwo no enim adwaman onimi se oye madwo a wodam a se nya e ma hu nsuo pe e be take seed. Yes. Eti u madwo da yam no onye adwaman na mo wu mistake your life na be ma no onyem dia madwo na take seed eti ma no wo na abrempon no ba no mra. Yes. Ono onye adwaman ti aye twen wan fa se e na kwan na me fa so ye ni nyenti na yi nyin se na to agu wo bla wuni madwo do aye den nyai obu ani de 3 pe obu ani de 5 pe it was this where you fight for Tuagu, Ufu Sobasanium. The Sabla and Yabla, one hour, the Fen or Peday. Emma Biomo, Asa, can we say, Uko Station, Chance young for the Nuamoton, Obidia that is saying, Obidia Silver Kituabi. Yes. As we Namoton day, Namotomo. 2 years younger, no so. Now to Timunani, Weban Wetiaman free, Weban Wetiaman free, when you were free, Titima free. What the time when free, let the back over. I see the fans today. Kanzo, the Sabre, we are in good year. The same Gualai Ben Abawam. Young Gualam Kanzo. Young Gualam Kanzo. We have Gualadian. Queen much is a Kanzo Mukanzo. Now me preach of the apostle Christ man, Kanzo not to say, and I'm saying Kanzo Yakwalano, what can he? Hey, what's he? Hey. Onobanatitio. Yes. Wa man so ba betitino oba na tete oba tete o do timi gigano ginano wa fabo me so ma unko e den na wa fa no abo what be den me geju oba tiuti kanzo no masajai na no me preaching na woman me afrem wo su o say apostle ama me real won say dan say papa bra be fi me wa kanzo no for na ti o mo tete mo ha no nya yize Kanzo no for na ateti o motete papa bu am fi dwoma me pese me kofie pese me du fie no mada bra awra wo da wa checking kwala ni bi ti se kanzo mu kanzo do no nya kanzo obi so anya kanzo ni bi kura ne dia ne kwa de bible say wo yi gu pe ya wa collect man bi obi ho a oye na ba ko pe no ba wo Yene ke debe preacher mi wiye obi so ntimi de minim say mi preach le Yakopon de amansan kasa nyina wura manum automatic hanka abetwa obi so den ke obi wo prayer camp do ye kra no say be nya curse the curse a wonya ne say o de ne ho tutu obi awurade me serew ana gi me serew baba wona tache o baba wona tache ase wona it bi ko obi esro wona it mi ko obi mantama wona it bi ko obi o radio so one night is me nam so I will form one night because Coco assassin my bay. I be a last stop oh I want to be last stop in Coco I ask you Miss so I want to there had you Papa Mrs. Subako pay me you Ben you me uncle Alaba you watch Alaba you watch you Bako pay me Ben say Alaba ko me yi baako awurade aden ha awura de o ye kwa wase wasam do ye kwa wase wasam nyago do chiri sampo atwa no ani sa blame game no wo de wo to alaba woni madwo a ye den no wo ana alaba no so no san kwala nu na awu no wo be kom na ye ma no awu na so munyam bi anya den enim but wo no according to the Bible, you see, obi on my you put me prepare prempon to yam. O pako babu ma wona omo wa prempon omo ta wo maako pe. Woni mo ba ko ye. Psalm 127. Bible say kan jiro. Verse 3. Tie. Awurade japade. Was Nyankopon say ajapade na odi. Eni mabani. Odi support family no. Atwa de bi otimi di mabanyini. Na yafuru mu aba. Yafuru mu aba. Otimi di yaketua. Otimi di yaketua de mafie. Tu be kom na abai wa onam we. Ono ni akwala oba wo no. Ne madwa bi eye busuya no gifo. Yes. Ne madwa bi e na ebe so seni family no. Yes. Ne madwa bi na ebe ma family na so regina. Yes. Even ko bi wa ne madwa na ono be wo no ba ko pe no. Anyi ni kronko na ebe support o. Oye icon kese Ghana pa. Yes. Ghana ani wa pa na e dia so awo no. Anya nko ba o. O be wo brem poma Ghana nya no so den. Ti sa kwala no kotu nyin se no tu nugu se kim na Nyankopɔ siri wu mu no. Also wu biom
Bisabrim Ponce was sent pa dia. Okay, the book of Amos. Hosea 9 verse 16. What did you? What did you? Adiabo Ephraim was Aquala Brimpon, you know, for you say Cabo was in Chini. Tiep also was in a day, and Chini was in Chini Biom. Abanso also was a Yadia Benin said Biom Nasawa. Namposa would take his seed in Yama. Meko Yafru Palanti, who be a miscarriage. Yes. Tobu on one. When you go, you have the Akopia Wadias. Tefuanima, Bosumi Ansa, Nide. Say. Bosumi Nide. I say. Tell me, you put me to Tanwa, no, and Yabusuminum. Nothing, need you room. One day, Jay, I dear man in Nassau, when in Nassau, who they see. Or for Kutua for some of us in Mojanam. I say, where's that say? Where's that say? Big brother, and I knew about who sees you 245. Meko Jeffrey Maudo was in Qualabia Benin and your bed. Become would you go? Now hold your woman, hold your woman, head your Obiako, friends and hospital. DNC, now Obako Hospital, Doctor Anso, Etio, Jumodini, Okumgola. Madia, the Rama said, me when you should be Pancas and Yashadan, I say. Any party I should I say. I say, okay, DNC to Aquadao. Nti wu munum na omode we apaso na wura no okotene nan watene nsa watene na baako watene sisi watene bo oba de hu bo okofa prayer asamba ni nya na oba da ho pejane nan ye di we wura na se di wa prayer no okokra kiniti dwamwe adwa akola ni trim efe owia na odi nade ni yi obeyi ni nyina fi wu munum ene bi kamu a na za samato no yi owia no de dade bia wuram ya ka ase ho no de koyi afiri ho no atwe person span bia si ho no twe ni nyina gu abrante ababa he o kan the book of Job abai wa ene he de asi o moja ne ta ho no yeto ni pa o te sa o akwala obenyi ayese wo da ache ena wo de wo bone fosam ena wakoda wo ko tue ska na etwa akwala ne sa no wo plan say akwala bi no wo plan sa no Jacob bi we plan sa no to be fan wadi na hwe de besi e no be besi timi nyinse no so akoye maduro no wasa osa ono obi wotimi ye maduro no de gu chance no aho no de bento atwe AK47 no ama warning shoot owia no de abono to ono na de bento ni tua no to wo de bento ni tua wo to a yes wo bo hudua yes yente wo bo hudua no Ecclesiastes chapter 10 verse 8 Osenka 14 verse 8 na esi de otu amena no wa wutu ye emu ano be hye emu na because one fa bento na nkotua akwala na henu de tua woto yes nti ubenya so akwatia before you die no apia gwa akwala no nto pigwa akwala no pe ne fa akwala na starting met na akwala starting na Isaiah 21:3 yeti na sim ka na twetwe ye ba ne sa ne fe chim aka chim ka ne to fo chim aka ba wan sa wo fo chim ya wa ye ni to ya wa ye sent friend kwa want wase ne ho yira ni to hu ade ne wa start yira no na koma ka ne pedi e akoni boni se pen ehu amane titiriti e onye hu blood pe na gere so be because of so be bridi kwai ehu amane titiriti anaju ankrofo ada no sisa na pie opie ya pe no ahwe na chi wahwe bi nanim wahwe be nko ahwe nifa wura fi wahwe wiem nyankopɔ hwe wo ti first time komi gotam but se gotam yin se goru tum se si azum lion for be chewo anopo be ye pie te so ba gotam yin se goru style aba se the style aba mu se si anaju ma nipa da no midnight dum ye no kodon kono no atwese kan Psalm 7:14 verse 14 Bible say oh kwama mu ya wo Bible nkasa o se fe sister ne kwa wo de ba wo emu ya awo te wanyin se o ha da no so wanyin se den o ha okwa wo de yan atro okwa wo because 9 months ne nsu so okwa wo anaju ankrofo da ne sister ne discuss wakope ball bi nchen butu no the second to amena wafurumu no the say yi tokuro nu tokuro olepo no so onu abutu tokuro na watu so mbutu so munye di o wo house ni abati wo yo na le san la bala yi wo yo mfantino se mewraze umabo na do ofi oyo mu apa o ma apa umabo ayo Melase ni ochini ni asante le radio de na yem yeyo fa cha melase ni o mi yebiem o we dia ba akopɛ mi yebiem o mi yebiem yefu aje mawu probodi bati imami
me, mommy, in me, incredible Manele Magbe, no go family, Manele Magbe, mammy, no go family, no go family, or no many sleep when the mammy the bomb yes, so me, mammy the bomb yes, and I when you were at bottom. Umusu be power to fly. We said you are Musu be power to fly. Yes. Boy, what's not about no boy, Munko be danger from Muti. Miss Abrantia, woman who gave you say go. About when you say go and a pack of Robana for danger Muti. Mudi danger Muti at the book of Isaac. Isaiah 21 says, no master, I want the papa. I am a chain. Fakuba will see a penny. No master, I'm home. No catch our say. Or if I did not come on, was a penny. What you want to say? Won't catch us across the Musumbu. If it's ever, my niece said, would you ever come? Never done it. Also, but now, someone never go. Some bago. Take your colanto from also but of them. Yes. To send up among your demonstration. Yes. Mon cousin Tiamo. When you come here, woo. Be sure to say, I don't know what came up. And the catches up was so much. Welcome, Golabi. If it's ever, Monsieur Becum. Come in, Yabanani. Achia Golabi Akuma. Muslim never go to see about Wakuma. Aye! Me too for me to shabre. Debbie. Papa so palm as a just walk quite by man day. Yes. So one come answer. Become yes. Then one dombre. I mean, me say cow waffle. Yes. Answer David can send me was Psalm 39. Psalm 39. Kebabo. Verse number 4. Verse 4. What's every David should dino say urade. Mammy who may be yet. I mean who may be yet. Enemy na kakra was so men na kakra kan me so boa me na mentimi project ni ye. Mammy wo chara ma me chare. Me so boa me wo say mfia na se dodo na kakra na kan me nche. Oh yeah me say ensa ma pe. Me so boa me na mentimi mo me bra ye man koto nsa ma. Me fie enya hwe wo wani. Say wo say ni mfia na kan su ati wa nya ni ya gidi nsa ma oba mobo. Ampa odi pa so ampa odi pa wo sisi de no ambo bra yi a. Oye huhu na wo ba yira se si a ye hwe ye nyedan. Yehu. E hwe ye hu se si a no ayira system num. Odi pa bi atse sunsun. Odi pa tse sunsun. Se si a no balance. Hwe na hu no. Da bia. Ayira system num. Ababa na bra ni se na wi gudu. Ma mi ka se mi njo. O se mi kan njo se atade bi abehye bia no. Odi moja. Sa quotation kwa me quote a. I quote quotation we answer. Judges chapter 4 verse 19. Judges 4 verse 19. Isu komo de me. Was say kropon for. Isu komo de me. Isu komo de me. Isre mo ma misio no. Me pensu anu ma bawai. Show the dead now your petition. Ezekiel 4:11. Ezekiel 4 verse 11. Insurance. What's insurance? Eya susu nom. Not your pressure. What's it wo? Atade bi abehye. Jeremiah 2. Wakopoma atade mo no. Verse 33. Aranti wakoyi force first election. Efe. Said you say you kwan. Said you dress obi ase wo hye ntade afata wo. Sa wo so de padofo. Abaiwa oso kope boy foforo. Wata de mo anu anu. Wo si atade bi abehye bia no. Yehu enye fo de pi moja wo. No so afre bo for Michael. Fra bo for mama. Ga no ahye atade foforo. Mo fa moja nkekam. No mo de stamp, mo de abonkola ni moja. Me de abobbo watade ni. Yehu enye fo de pi moja wo. Wo si atade abehye bia o de moja be den. De moja be pitim. To the one you bounce atade moja kem. But to the shake up party be si atade den. Efe. Ubetimi Africa si te babo. Ya ni nyina chi. Ukoba na ka. Wo so odipem. Why you so odipem? Sha. Wo se men kanje o se. Me bufo ni na ni firi so. Bufo nya ni firi so. Me de obedi. Onu obedi before you die. Me say to me kaba me kobo asu. To me kaba me kobo asu. Yes. Why you wanted? Yes. Why you wanted? Yes. Baba why you make up here? Me ni baby as offer. Oba wa pon. Wapon, when you call, what you do? Yes. Fanta face, Coca-Cola body. Powers my copper collect paint and one paint to flow. Yes. The song powers my copper collect paint and one day. One paint you before you die. Copper collect paint and one paint you. Sha! Who by power found ready? Now, by more upon with the old Tisan Collar train, the Domo Jimmy.
Segalia to Nasa, Yadia free Nasa Yata, and a fincher, that's what from. I say, you're here, about the Ambassador count. Amen. What me agreeing? Amen. Jamaica's no. Jamaica's no. When you read the book of Jeremiah, Jeremiah chapter 4, verse 30, verse 30, Babangasa. Once you was your baby, or you make up the wire, what's that? I know what's so. What are the thing? Kaba, what for the Coco, and no baby, see a quashata, dear. Would discuss it as a home. Oh, yeah, or does it? And I would be at two him. Okay, the audio can Miss your baby, I make ups, and no who good paint rubber, but me the painted me home. The new makeups, no? Who good paint rubber, Miss Bet me the painted me home. What palapa? Yago pass a paint no paint with paint to animal. Or palapa? I say qualaqua. And I count the fact, and I also paint to animal. I don't fall when you pass a Bofuo Ansa. Apple. I miss your baby to be training in your day. A good, no training day. No time concert to know the two I shall attend as in terms say. You were painting no concert, but I confirm. Out of Apple when you pass what pull. Or Pewaku, when you wanted to carry was a train or the Wafra. Why I wanted? Why I wanted Nitiaso Piafra? Yes. Why I wanted this of Piafra about the Afghanistan count. When you are dreaming, none of what Domla, none of what Jeda, Bofuo. To buy the book of Ecclesiastes 12:1. Was like a photo of Bessie, I was in control. Etikai Bofuo. I want to bring a son and son what comes inside a google. Not twice way. If you ever get a minute and feel about 2 hours because we knew that and it's here. Sabra no she frigid. Bounce some more for Yahweh. Make a commercial break aba. Yeah, cover. Commercial break aba. Commercial break aba. Ebam chow. Me super. Hallelujah. Amen. Bounce some kesiamo for Yahweh. As I made the brain preaching is so called the whole world. I was 70 years satellite, 70 years crystal, 70 years digital. Hallelujah. Amen. And yes, I was social media handles. And the same time, I call radio station Mako 6. Sibakwa Kamara 7. Obadia will show you now. Amen. It will mean Mamika Sanya topic in any out of my way. That's what you point. My question time. I have Brabo Munsam. Young couple on this small country. My cabin be now want to ask maybe some question much room. If you are what me preaching, mean to be preaching in our a bread Yamamisha. Until you would talk. My question time. Fanamas Negusman. Monsalano. One piece of bean, no original, not. Yamakwan Webisa. Fact, when Pacho Muzum, when I can say 0242525573, 0242525573, 0550036488, 0550036488, 0500777422, 0500777422. Ubet me a friend Sabre, Yaki Chimcomo, yet transmitted from Wassa Ekropong to the whole world. Hello, Pacho Udin, Rabbi Ankasa Free. Hello, Apostle. Yes, sir. Pacho Mitio. Apostle, this journey is free. Apostle, Pacho, Ola ni munye, Kona Sambra Bium. Line 2. Hello, Pacho Udin, Rabbi Ankasa Free. Menti on TV ni so. No TV set no. Pacha udin be yagaza free. Udin be yagaza free. Asa free ni odibia. Ni odibia si pacha yese kasa free wase kropon. Ni odibia ya fan station hono. Station wa okay ampa live okay. Me station. Ichie ni odibia si fo nyina oba de nhira mu nyina se mo hwe me wo screen ni so. Pacho kasa. Pacho say. Kasa.
Okay, what do you mean? You at the basis for you about the instrument and say, may we move the amount of screen is or station or about the instrument on your Macmas radio, Mamma. Was a crop of pajamas and home. I said, crop for some more, Monfanco VIP or VIP for the Sunya, pajamas, VIP for the VIP for the pajamas. Achim afosu zongole. Okay, Also them life. yeah, nobody was it. Hello, Pacho, didn't be a free. Look at everything. I do submit you. So, as a million, I am they're bound but Miss Ram is also, I want some bosom. But your water, me, yeah, papa. Who's our way? Only be only if you are away, Yadia. And now thou cry, massage, you know, and Mautim crass a wow, cross also I want some bosom. Now also mine. And I dear Papa B, I was I, who Papa B, I win him. Win Papa B, I dear be one our friend, you may say, Papa. It meant my wife drain and more could not thou. Unyan son bet shall say, mean some young men, some bosom. Bible says in the book of Revelation 2, when you know, you were him. So, but you were in Revelation 3. there's a woman where Kaya Abuan Kabaya Buabe. Kaya Ampire, because Ampire on one Yantakrabua. Also on your famabua. Do your wine. Yay! Verse 15. Bible says in Kancho. When you must say, you know. Also, Mr. Du Cassami, who is a woman. Also, when you see, also when you see. they say, when you know, yes, And I'm saying, well, you saw some yummy, you saw some bosom. now you're about trouble. Now you're about trouble 20. Let's see what you Also, but few for the noon. In your arm, wow. Sorry, because I saw the corner. Okwa, Yababuasu. I saw the corner. Okwa Betian Church. I saw the corner. Obedi communion. Communion, dear, I want you to swear. Now, what if you also won't pass on it? Why not was? Why not your communion, my windy? And I was. Yeah. Nyansa bi ana kira wo se wodi nyansa the Bible say nyansa fo ni bewu the book of Jeremiah chapter 8 Bible nkasa verse number 8 kwaso ada na wo kasa mo nyansa ada ti na wo fro so nyansa ni Awurade mra wo ye ho wo se bia wo di nyankopɔ ahyɛde so nyansa fo ni bewu Bible say wo ye se wa ye so wodi nyansa wo se wani bewu wo bebo birim no wa da be kan se gugu wo so be som Awurade asɛm ne wo po Awurade asɛm a wo ye no nyansa be na wo ɔbɛka se nyansa be na wo obregu alo bacho di be bia kasa free Especially NG. who got everything? NG, only happen. Eva NG. My question back to one. Eva Chokasa. We have a question to na ni kind and it said, we tear soon Babina, Nasema, what kind of say? So, ba, abortion, not so the step, Kunya and Quanda. As a self, Utumina, a cabako, or sorry, not the son I said, Unya, the Saturday and one money, don't need the going, occupy the bonnet. Massa, I drink shall watch the way. She obey ye say, Gua. Bible was a son of you, where Subonu here. Ubosu, you are most who see Mojan, or Paki Golunkum. Mamma, a Paki Mojan, your Golunkum. That be when Isaac 1638. Isaiah chapter 16. Will be now. Verse number 38. Mete Emma were saying, for baby on you say, any more Jacobu, Moja with your boo, we don't matter the baby matin. the Moja the baby attain. My neighbor will see any Moja, what you trample and say, Kelly, not your Mojan. and Dano. Then inside any boy when you want someone. The best was as The best chance I said, Moja, so but when it was out of was a film. Nasa Wukas a woman, Moja, they were born, Lucas a woman. made to a pantine. So trouble club, but the kiss were pantan could do it. You are such a shady, I'm was annum. Ati. O jama winga jo se brabe na be onja kwanche ho. Ni se gwa kwanche be ne ho. Eno se repent kokobasu. Sisa wadwen gi Yesu di kobasu. Na start botting ya bra bo so bompa ya bibia na dia fra o kasa. Papa me se o moje di bi mo hwie gu e fa mbɔ ne chem. Fa fra o kasa. Fire spices na fa fra. Se dia wo dia ye nkwan no. Sa na ompa bo bia da wom. Ena ma Nyankopɔn hu sampo anu.
fafra won pa bo memo bia na da se da menya kwankyere ma ba bia kwankyere bia ni ba bia okuni pass me ko ya kwankyere alo pacho di me bia ka se free Ejana ne ba ko pe Also, wasa achichide I was the moment go to do the papa will show Magana. The mere don't you know, she was the proper public. That you know, we think the memoir. And you know, amen so go from there. So, prepare the door. yeah ejana no line mu nya ejana no line mu nya oba de nhyira ba me ofa bisa question yedi line na chi a o ma ye mawu line so pa ma so kura hyehye me pacho bisa question yango Pacho ye frame ajiman Simon mitio also nyamia su wi enka so na no preaching na wo ye no se na nka me pese me bisa question kakra question about them edifa 7 days some eda ile kwa sorry and Pacho eni enka o ma ni o chira okay so o chira ba Pacho ani o me da 7 day ye ban cho chira ba ya ba why Emu wanje obade ya duma chira no beti ayade obade nshira wo over Pacho ya flame deceive danso opanyi asempani ni opanyi ya obade asi amen obade nshira wo pa nshira osman Pacho mase bisa ya miensa mitio didi kan am say amadi wachi ache kakra fan for sem wo be CCS mi na mwe wa hwemi ache won papa me flow ami ya o fremi a wonyame ene wonyame entira odi nkrata ba yese akofa law book yese obaji ajeme no Pacho masema didi kan babu mo ma meti ase se nkofo bi wo ma omudi apaja o babu mu pa na babi ho ma echi ma adwun kakra yewo Abraham yakopon Isaac yakopon Jacob yakopon but yana na Adam a yidika emfase obade onne abade yidika yantini din awo sa nkofo emensan ehu na mbisa se bone a woyeye no ana ma wanya sa about edin bi anka sa agidifo ho anase date na ma ono oye panyini no anse oye apanyi ansa na wansa no yati Adam din no na Adam akwate aduaba tefe odi din bo ka so nyankopon so a emfa Adam ade ba ko ne din abeso so a wo kan the book a o say ye nyina na Adam wuo no so Adam bo ne odi ye no so eti efe wodi ne din bo nyankopon wa ba bodin anya den emfa enam aduaba okwati ye nti e ka ho bi enyema ne maako num batemu ba ko no wabo no na me mpese me yira de no unim no wo utrim ti me sisu dua ye den ama eye no a batakan nan yema babo ne nkasa ne ti Romans 5:12 Romans 5:12 owo nam Adam so aba ni panina so asem we nti obi ampese odi Adam di be Adam nyankopon baby oso owo ye den nam Adam so owo nam Adam so aba ni panina so aba ni panina so to bi ampese odi Adam di be Adam nyankopon because as obi adwalai because me church de to aso ba emu wa ba ko we no emu oduntina me de eno ama wo no tie eye eno a some mistake ni ti what did din gba anye de some mistake ni ti what did din gba anye de enye de akwese obi asabi wudi ade pa anka kroma hu na adi ade nanso kwawe nsa kwawe buru se ye ntin yesi emfa konwa no nye de ema wo enye se wonya odi hye de oye de oye enso de wo a wo ye ohun ni ntinu ema ye mpese ye di kro ni be ye den that's mase bi se to so mi
Mbasha wo preach ni mo ma meti ase se mbofla yishira wo. Ye mo masu. We say omuni gidi. Pacho na Iso ene Jacob. Abla na omenda omna yemu no. Na oyinya wo mo no. Na Yakopon apa baako agya baako. Omunye boni wo ya nya wo mo nso na Yakopon etan wo bi. Eta Iso. Kitina man ne basa because omunye boni ompie nso na Yakopon etan. There be omunye bo sheda wo so. Na bo she bi da wo so. Omunye two nations. When you read the book of Genesis 25 verse 19. Also, Esau any Jacob awo. Esau tia just only Jacob awo. You know me Abraham Isaac I want to When Abraham Isaac I want to Abraham Isaac. Abraham Isaac. Isaac did in fish. Isaac did fish. Owari Rebecca. Owari Rebecca. Adam ni beto aba ofi Mesopotamia. Isaac sre erade man yere. Osre erade man yere. If it's not oyoboni ni. Erade tie na de sre no. Erade tie na de sre. Rebecca nyinsane. Na Rebecca nyinsane. Enkokwa ne pimpim won yam. Enkokwa ne pimpim won yam. Eno se etisade ya. Eno se etisade ya. Eno meti ase yeden. Eno meti ase yeden. Obi se erade. Eto obi se erade. Erade ka che ni se. Eno erade ka che ni se. Aman mienu. E aman den. Mienu. E ya bo sha asemo. Osin kwale na gu yam nyankwala wo ya. Aman mienu na wo yam. Wo ya aman mienu na wo yam. Enkofo hodo mienu. Wo ya enkofo hodo mienu. E meti tom hofiu yefu. E meti tom hofiu yefu. Oman ni ba ko be ni ba. Oman ni ba ko be ni ba ko so. Opini na so me kuma no. Opini be so me kuma no. Aya prophecy. So that's third one. Mpacho am say Yakopon bo ade nyina. Ono bo nipa bo mwa nyina. Obo wie no hu say eye nti ote ho. Na mpacho Bible mo say ma say ehun say anya mo ni nyina na Yakopon say nipa de yenwe. Na ade ntira because say bi obo nyina ye what ho. Ade o yi bi afiri mu. Na o say ma ye ni bi. Na nipa nso de minim say aboa plako. O say me amaya yenwe nso nipa ye de yenwe. Na mbisa say on ebe bone ana say be si akwan ama ye yenwe na. Oh, uko Bible ma di bom fiti ase Yakopon fa na mama nipa so onwe. Sa Genesis 1 no ni 29 no enye na mo wi o. Kan no mon kan ye me kan ye a chew. Yakopon bo emo anu amaya anwenam. Amaya anwenam ato anso. Ewo bra nipa ba wi nam. Tebie wa me chewa diwa. Ti Genesis 1 no 29 enye na mo wi ureti. Genesis chapter 1 verse number 29. Pachotie. Onyankopon eka say. Onyankopon eka say. Hwe. Be de han yeso aba nyina. Tio 1. Me de ahaban yeso eso den. Aba nyina. Eso na ba nyina. Ewo asase nyina ani. Ewo asase nyina ani. Eni nnua nyina. Eni endua nyina. Eduaba na aba ewo no ema mo. Eduaba na aba ewo ma mo. Enye mo aduane. Enye mo den. Mo aduane. Edi odi nnuaba na man si empanye ya aduane. Tie dia to aso be. Na asase so mo aduma nyina. Na asase so mo aduma nyina. Eni ewiem no ma nyina. Eni wiem no ma nyina. Eni mo wi asase so nyina. Eni mo wi asase nyina. A okra atiase wo mu no. Okra atiase wo mu no. Me de amamu no emo mo se. Omo so me de haban so ama omo so se. Omuni. Omo so nwe haban ni bi. Na eyesa. Na eyesa. Na Onyankopon hu do ye nyina. Onyankopon hu do ye nyina. Na hwe. Na hwe. Na eye papa. Na eye papa. Abana mama yanzi yanwi. Amen. Eti dubra bi aswade na mo ba. Ye ko atam beko. Eti me pese wo say mu kotu amaka say o de mo nyina mai. Aye be mistake ni. Mistake no. Ahome wo ho. 29 ahome. Ureti. Onyankopon hu do ye nyina. Ohun de ye nyina. Na hwe. Na hwe. Na eye papa. Na eye papa. Ade san. Ade san. Ade chin. Ade chin. Ta eto sunsia no. De to sunsia no. Amen. Amen. That was Ajodin Apostle Namishom Pocho Midi Eddie Francis Abuade. Francis Kromo ayin fa na ate. Ampocho mewo asia samaya. Aya mo mbobro ni bi nche. Ampocho yo. Brother be na ate so ha. Mewo asamri yo. Asamri okay. Pocho ai. Ate. Apostle Yahweh Nshirawo. Onshirawo so mami. Enne ye be asoro endra ye ba ahomeda no. O cheche nyama bebre, e kire bebe awiasa ye den. Edu. Na mpocho me question kakra me bisa se. Wa ma ya ti asese bone etwa ye nkwaso. Bone ema yewu at the youth age. Ti bisa se empenifo mu anya 90
120 100 ni ade omo nyina na ye atene ne fo ntino omo du sa embre na ya bi opanyi bi wane de na punishment ja no obre wate ja no obre oda ho nyina ofro wo no kura na ma enye obia the book of Ecclesiastes was like a 4:7. ye obi wo ma wanyini na ni nyina wanyi nya papa Mehu ade nyina mehu die na. Mehu ade nyina wo wiase wu na mi. So otiri ni bi wo ha. Otiri ni bi wo ha. Oyira awon tiri ni mu. Oye tiri ni so tibi wu ntam. Ana oboniyefo bi so ha. Ana oboniyefo bi so ha. Ono so tibi tawo de boni. Ono so tibi nyini che. Ya no oda o sa no. Eka no kuno ko owo na be fa no. Owo ni ofre kro owo ni ma. Ono nim di kra be da na abrewa bobo mo jadro. Ofo no di no he. No di tie be da no mo jadro di ama. Eti no enye obia wanyi bia ye papa. Nyi na wanyi no enye nyi a sabia hode ye den. Ewom. Enye nyi na atete ye den. Ewom. Apostle Medase. O kan Bible na Nyankopon se Abraham onyini ye. Hwe nyini Abraham nyini ye oni. Obecho Abraham nyini no onyi ye no. Yanko the book of Genesis. Genesis chapter 25. 25. Verse 7. Ode ti Abraham. Was Abraham wo eni. Abraham wo ni sie. Abraham na wodi ye. Abraham no di ye. E mfie oha aduosu num. Onya 175 years. Abraham jane huhum. O jane huhum. Owu adwiri pam. Owu adwiri pam. No aba akra. No aba akra. Wadi mfie na men. Wadi mfie na dan. Amen. Opanyi bi wadi wa anya dan. Amen. Apostle Medase, pocho me question to so mienu. Mitio. Dano na me ne papa bi eye nchechire. Me ana me mpachi nye o. Na ncheche na ye no. Na quotation na ye ka me refi kakaba mbom no. Wo de kasam no, kasam na quotation be ba. Ne sua de na eba se Onyankopon ene bo ewiemu etumfo. Obo abosum ni adeba mbom no eye abofo a na woka Otwase no wa ye bonsam no. Revelation chapter 12 verse 7. Aye to omoba asasi so. Revelation 12:7. Na omoba ye no quotation na kan no e kire se at times Yakopon to me use omo. Edo mutua adebonyefo ka se ebia obi ene obi ntemu asem no. Osha otumi use omo edi omo ntemu asem. Onyankopon ya abonsam na ne nkrofo no aye tamfo amaye. Eti se wonam we wo bobra abofo no a na Onyankopon bo ho ban a oja o bamba se wo tamfo aye den enya no ano nya Nyankopon na opie mama o tamfo de wa ready so peso ha obia ba Nyankopon de ne bambo ma obia eti wo asabi prayers o be lose kakra Nyankopon be twe no wa ma no na se wo tamfo aye den enya nya Nyankopon na ebenya wo tamfo na be den ebenya. Yo, Apostle Medase, pocho my last question. Aden. Onkwa. Obi so bi se bi o bacho mo bi so bi se bi why. When dey tiawa mesewa. Kasai. Ampocho me papa kan sem bi se eya ye didi a ye ma ebi entofom anase nsuo ni ye no ma ye hwe bi engu efom anase bibi ba me follow wo kwa ankwansia me di wechi wo kwa japa ni we nyina me ko bi ba pos me ni sa wo ase ebi a ye ko break ho ba nu so wo hwe bi gu fom anse asa wo tu bi ena me bisa se ntu nsuo bi engu fam wo na obi ne kotu obi ne tu ano ma me eti nsuo na watu ano se me ye na ano no wash me because me di ano ni betu ama no. Okay, Apostle Medase na obo ade nshira e won cheche mo. This are great. Spice the way. Corona me na musu nyina o steady me pa. Azabo. But you're from a prince. Papa, what do you shout? O jira so mame. Pambacho, Aduba could be na chama adwena me se me person bisau. Bitio. Bacho se ojidi ni bi ale. Na omode ne ko konfo bi ho mananya ayaresa. Na se okọ asoro dem ekoda ase a. Bacho ye boni ana se. Hallelujah. Amen. So obi konfo no nya ayaresa. No besin kwa asoro dem koda Nyankopon ase a. Sa oni no oye ni otwetwe ntokwa ba ono na brabum because we konfufie kwapra yaresa na nsa ma aso dem they say wangasa no we hwan go Nyankopon ma ye won ni krase sabi mprediasa me kra me kokotu ahu me kotu ahu oboso so ma mfa ma aso dem tu kotu ahu akonfufie ye mfa ma aso dem the book of fencing
Leviticus. Deuteronomy 23. 23. Verse 18. The Bible. And for Ojamanfa pede. Bible said, number 1, Ojamanfa kra no. Okotwe mpena. Unya ska mfa ma so. Na kama pede Nyankopɔn fie. Ye to so miensa. Eye na chiwade. Eye na chiwade. Ano se to aso. Eye na chiwade. Ha. Etu owie no se yenkɔ abosom so nkoyi abosom so sika. Deuteronomy chapter 7 verse 25. Verse 25. When the nyame ahoni no. Ɔse obi a obɛkɔ nyame ahoni bi nkyɛ. Bofuo Ansa. Ɔse yɛmfa gyanhye. Emu anim ɛho tete. Ɛna wokɔ ɛ no de wo no sɛ bi wankɔsɛ adeɛ bi afi. Osu konya ansa ne firi hɔ. Ɔse yɛnkɔfa wo sika. Ɛne ɛho sika. Ɛho sika. Ɛmfa bi. Na ɛnsumu fidie. Ɛbɛsum afidie mfa ma sɔre. Wo de bɛbɛsum afidie wo. Ise Nyankopɔn akyiwade. Nyankopɔn akyiwade. Eti sɛ onya ayasa wafa kɔkɔ kɔda wo ase. Papa, my question is me, you know. But you say, comfort, it me so be alien and young, the same alien, and I say, but the cost of ones who are not a soften it and home and the woo. And I make sure say, Obi or di yari be free comfort chain, aqua sorry fee, now sorry, obey who are sorry fee on. Tia you. Nothing young upon a soul who was what them, I am a wine. It is how we ask young son or comfort say yadia, something previous. I had a son and just say, I get to have you. When I had a son, I have a masamo. And you get to have you. And did you know when you are that was here. What did the major say? So when you are so far, an umbrella. Huh? Baby, you are so far away. Comfort grant Yasia Mousa Obasaya Nabadasi. Now for the Nancy any day. Embrano. Till about was a man is up all quiet day. Oh, quiet. I'm a never sumu day. Fidie. Isaiah. What? 8:19. What? It's a catch them say. It is me too far catch on say. Mumbisa as a man frefo. And you no be any baby and yako. Adusifo. What? One hour the enemy kasa. So be quite confused. Ọmọ Nyankopɔn nkyɛn wo bisa wo so ọmọ Nyankopɔn nkyɛn yɛ misade eti sɛ wo jitu so bɛkɔ konfia wo kɔ ayɛ den ka hɔ That's your last question. ale tɛ wo wu ma wani nka wa menam Me person tira ade mu keke mama. kasa But your Proverbs 10 verse number 22. And then Proverbs 10 verse 4 no. But your person cheche mu kan 10:4 na nkasa ne yɛnkɔ sɛ 10:4 first 10 no. 10:22 no. and I'm saying till 10:4 10:22 na so one kan 10:4 first Then can't you fish room mafam? Proverbs chapter 10. Verse 4. Cause Ohia. Also here. Ebe hia do twentwen ne nsa. Ebe hia do twentwen ne nsa. Ne insiafo ensa emo onya wo. Obi ani nsi o ye nsiafo de ne nsa ye adwuma no. Mo onya wo ho. Ono obenya ne ho. Verse 22. Verse 22. Was Awurade nhyira. Awurade nsam nhyira. Ene yo defo. Ene me nipa ye defo. Obra adwuma fa bi nka ho. Obra fa bi nka ho. Eno ani fo no. Tell me was more beso you. I was a fish run out the assembly baby. You guys miss our own. That's how we say, we be some that. If you remember, me no about what to tell you. It's all force me. Go count 22. No, you count 22. No, the assembly baby. It be free for. When you make for no, no break 22. And say, Master, you can free. You can't fish from my firm. If you are sending there. Papa Adama, what's up, plan official? No audition, but your money is a question. Okay, Young Colebrano. Pastor Pacho, your friend Merrick. Actually, my question is, the person who main reason tia your boss. If you say, it be much better, say, your boss, ma, ye di jai bonnet. There, means me check your hair, no. Omo ayabo masuno afi kura na omo ye bone kese timi ba che wadaro man be se me main reason tia ye de boss ye mos wo bra yen sakra ya dwene chance ye mos wo bra yen den yes sakra ya dwene eti Nyankopɔn kan the book of John chapter 6 verses number 33 John 6:33 John 6 verse 33 osna de Masma ako Yohane nkyɛn. Na odi no kura no adanse. Odi no kura no adanse. Na me de. Na Yesu de. Enyi adanse onipa bi nkyɛn. Onyi adanse bi mfi nipa bi ankyɛn. Na me ka ye num. Eti mpacha wo se wo se obi na ɛka. Ye nyi adanse ni fi onipa bi ankyɛn. Ti ye ba ye nyi nti asubɔ ye den. Ebai. Asubɔ according to the Bible no. Asubɔ ye adwensa kyerɛ. Adwensa kyerɛ. The Bible can mark
See, I'm calling yourself an angel because I'm Pachabody. Mark 16. Verse 15. Verse 15. Also, one say. Also, one say. Monko biasi na. Young Paul, you are singing now. And go cast and planetary body na. Na die ojidi no. I say, dear Baba first. Die ojidi no. We be jaya then. Et ojidi first. I want no. Na obonesu no. Ni aye then. Obonesu no. If it was where. Obagye nkwa. Ebagye nkwa. Na die onyi ni. Na die onyi ni. Na wa monesu no. Get me more. Obebu ni fo. Eti asubo no. Eye gidia na montuo. Eti before make say massacre madwe no. Na se minim se minum wi ma then. Mejai. Mary and Sama then. Mejai. Me pe mama then. Mejai. Eti am ye fa na adwen sachira. Da adwen sachira ne ba wi a na makwa kwosra wo bone then. Fache. Anya se me kwakwo bo asu se be boy me bone ibejai. Eti wa wo ngin dia wo bo asu emwa. Ya gidi eti ne emwa akola asu no. Tu gidi aso abo asu. Wa nyi ni emwa asu. To be catch yourself with your friends say, "O kwaso ye bo so na asisi wo body enye da bi enye da enye eye wo na obenya adwen sachira dan first me jai we eti wo na so jai dia ne akobo asu na so ano na wanya wo fofo dia wo ye enu chese wagye to se wo nya biom ne dia ye bo asu dia wo betuma hwe on nante kronkron yem very very simple. Mark 8 verse 36. Ana Bible say nka say omonam kwan so ekono oso omonam kwan so kono omokodu nsuo bi so omokodu nsuo bi so opiani ni kan say hwe nsuo ni ede na esi mesu bo ho kwan Philip ka kire ni say se wode wakoma gidi dia ewo ho kwan se yakobo asu ta kwani ka se mi gidi say Yesu Kristo ni Nyankopon ba no itu osema wo gina osema tiase mi gina okobo nesu te gidi ana monto di etu dia bo asu a akon the Bible no obone dada no eni apam bia wo hyemu no ena se breki wetini abotren ni abrabo tini ababo no so ababo no eye wadwen sachira na monto na wo ye den nti won sachira ya wontimi ntu masakra me se me nkwa ha bio enti na me kwoba asu na me de nyanso ano de sese ha me nkwa ha bio eti wodim so obekwa ha de me nkwa asu na se wunya den very good simple. Amen. Mebacho aka question back. Meet you. Odaroma. Mebacho ebra Yesu Kristo na oba beko no obo mpaye miensa. Na mebacho obo ba kuma na suafo. Ena obo ba konsuman na chidifo. Ena ba ko na aka no so obo ma se anka wasanka Kristofo nyina aye ba ko. Ansa na Nyankopon aba. Na mepacho na mesme hwese de ne Kristo somno esiko na Kristofo nso enye baako enso ye kanya me asem se Nyankopon eba me bacho eho no kirememu kakra na wani ka jo se ebe baako bacho quotation na mewre efia Yesu bompa ye miensa there be the book of John chapter 17 John 17 bacho verse 20 koso obompai mani chidifo beba wana enye yinum guto na mesrew osenye ye nkuto na mesrew na wona masem so beji edi nti wona na masem so beji edi nti se wo nyina enye baako so mu nyina anya dan enye baako enye wiase nya no bomai wona beji asem na dan edi akwaji asan so fo bi edi aso waji Yesu edi Apostle Nyaminchia onchira onso mame acho midinde Christopher mo wase kropon ya anraga metiu acho masem bisa ne se mekenkan Genesis chapter 6 verse 1 going no na okwa o se nyam ebla nimpa edoso asase Nyankopon ma ene nimpa ma e sha se ware nti na mpese bisa se hwan mo ne nyame ma na hwan mo ne nipa ma no we bisa question pa that question we a tough question me mpese medical do aso for bebre ati Pacho, we didn't say what I say because me friend sofu biwo Accra. By interest out the man no. Man say inti so me do a chiache my whole TV so sa. And I'm there tell say oba maybe so. To the ateme. Inti and my last chance. Sa question we pa de. Cause one you was so for Jimmy for Ghana. Omunti empesi e be dikodu Bible bebre. Say you omunti no omfa ne sa amfa. No. Yana nsem bi se me mpese me bie so sa was ye bie nyama be so pa man krofo bi atase di Jimmy yes omutu ehu wo yanum I'm telling you this ebi gba say a friend say Nyankopon ma ne bonsam ban e ya abofo e na e ba e be wale nipa ma ne momfa ne sa me ka se me nima na me boa apanyin later watemenga ondiase se no maka na momfa
And you see, you want things. Because who came out to know? Was he? Matthew 7. And Tony the Paco. Verse 6. Mumfa ade konkroma akraman. Oh, ya cheche nye maybe we are. Was he in fact yet? Aya konkroma akraman. To man kraman. Won't to my pa engum preko anim. Ya hini pania twagum priya twagum Wan fa wona yenti aso. Let no dominate tiaso. Wan sana so be suisan. No krona sa so be diatam. Wabra ye num na munya sa nyokani fi ye. Mumfa de money na. Mumfa de money na. Mosi abofo ne bai momfa bonzamba ni we momfa Apostle nyame shira o me kase minima na mebo me ngma eje munim yenim masol be bieni ah assembly bo abari anu achamba mechire olobari anu achamba pacho bisa kwesi Apostle nyame shira o onjira azumani onye okese amen adema woni so de hunu no anya kese pa Almost say kasade why I'm say cruise ni say kasade erade onshira o me dan say onye okese erade amen Apostle me pacho bebre de nam so mema be gina anu nyina sakwa anim guase a minu anu di gumi no seden 2023 June mo na minya accident mi ukadani minya accident no almost mewu omodi me free na mete saman omodi me free saman omodi me do upon hanmo no bebi omodi kan me call first eye mo chere omodi mewu an omodi me kwakose mo chere menzo ewiasi a me ba e ntom du ura mo chere omodi me ura mo chere omodi me ura mo chere me ewiasi a me ba e mrante asasi so ni gibia me fato me ho no me papa me mami enyi ewo me no na me nya rasta o hwe style ya me twi gumi tire so ya me de rasta azeno o mundim se me nya rasta ne nko ade me se me busu afo no mundim se bia me se bitie enti me kuko ko tutu kwan kakra me sanso ba ya na ma ya rasta no o mo se me se every day bia me come wo fa nchen a me come busu an nchen o mo se minyi rasta me nkotwa o mo kan ya mentie sisi anso na me nya akwansi ya no me nyonko rasta ene erade fa no so mo twage me oye adwuma o akropon mo kire han mu ye o no mo sisie ya wo kwa ye wo ko ho na afa nyonko me ba cho nya madam fo no ono na twage me ono yedu shemu no ono be hu so hunwi ni enfa me shemu okay me ko me da ban fa me ni ehu okay kan o mo kan a me te ya ma me nsu mi gina no ma me kan ni mgwase o mo di gusa o ti akire ma fine and bachelor de enu nyen mu biase sao me ba bachelor di ni say bachelor me di Vincent Mr. Ore Vincent yemfa agronto nchen de unuan mo ka why fine no enye huru oh Vincent enye huru Vincent obinya waye Vincent watimi ewura mo che waba no why fine o se me yanka na nka o mo nka san almost a miss Vincent baby wo ko ye no yenko onye dan ana wutia ye wakọ abanka wo ba ye nka wo sa brei ka si asori bim ka wo kwa asori because wo da onya nko pas wo ko wo kroma ye dan ayen hwe mfiadem yanko the book of Jeremiah chapter 48 yeah Vincent aye verse number 11 yeah abrabani ye bono what's it tie moab yeah atna ho jojo wutia ye wakọ mo kiraba unwi tie moab atna ho jojo wutia ye yo efiri mo frase ya du ko wura ho no wutia ye waba eti wo do wato se afro ba wura mo kiraba nti unya ogan o tie so be ka se to bo wo hwe ofiri ade mu gu ade mu ene ye hwe ofiri ade mu egu ade mu ena wo yetimi yi wo pie ba wo ko to krom da ba ka woni se eye mo kina wakwaba o wo ko to krom da o next attempt to ko wa wo ma o da bia enu ti na wo da ka mu edi waji ye wo se wan komo kiraba nti no don't do that yeah Vincent a futuo na me de ma o men comprehend unian mu me saw wo pai gentle obie nu obeden obehuru da almost my bodam Debi dam na omo so wabo no e bia wani nyadan e na ho so omo ne mini omo di agro a
me no more. What the enyawe? Oh, accident na me nya no my bodam. Me nya nipa na. Amo say afa otima na. Menya nipa, menya dropping na me dey ko no. No mu jano mu huru me. Na we wade ukui wade ukobbo ho. Na ba cho fi much about the obi ayo. Me pa cho. Unfo obi ayo. Me fa obi anhwe. Me pa cho. Yeah. Vincent, Mr. Monso amoyesa amonyai. Vincent, wonso so Mr. Wadama. Eni me bi wo no mo a, wonso bu hu kakra. Ese ujire Vincent, no kwani obo ade nim. No krabi oni everybody. Won sheda wa high lawyer Mr. Officer, Miss mi huru ana. Apostle. Vincent. Who's that Vincent? When you just say what for lawyer? Me no but me pa agro. But agro but Vincent no cre wa high lawyer kakra. Kura. Erike mo so. Vincent. Because me hey, any hangover. Me hwe dia me ye patama me nya so hwe no. Me hwe dia niema wa famu no a. Me ye nyese me famu mpo niema na me ye wa tiri na use na me ne ojina me timeti ya papa bia ma osisi ba ade san so bia me nam no uni obi. Ani ye ka se nipa bia o twese kan tu nipa mi moku nipa ngwa na chese oyewudi ni da ya ne ye ka oni mi se ni o twese kan tu nipa mi ma otwa nipa ti no ono no kra ho wo fa so che wa wo ya aba o oni okro bi kra ho kotra kam kra ba bia rasta mat no asore fi ono akotra de obota ne nche oboa okom ye wi ha no komfo panyi net wo no bon se edi Vincent mesro mo amuhuru no munyai mesramo ye bebo won se usubudu ayi den Igosum. Eno ano menti odio bika. Why? Nobody chira. Omo Musa Vincent. Last but one. Amen. But my question is Bible na asori nyina asua no. Asori nyina Bible ya baako. Na mbazem bisa say Bible no kura hwam na twiro ye. Bible eyo nyankopon ne ho mwasem eno de fa ne nko aso eno mo de maaye ti se agi nyankopon didi a obi bia nyankopon de asema fa ne so bia maye bia na sem bia nyankopon de maa ne bia ne de ama wo Epacho mene mo members ni bi Epacho ye members asem ka wasem yanko de o ka yesu ade o school mo ba mo tram say Genesis chapter 1 verse 1 Epacho tie mi ye wa opanyine enti the question na wo Bible na da wo no emu nsem no enye nyankopon na print fi heaven by ato kan Bible na be kan semi wa de a kire 1 Timothy kan Timothy ni ngo 2 Timothy 3 verse number 16 tie Bible atwere nyina o se atwere ni nyina efiri nyankopon humi mu na eba nyankopon humi mu na de ma na somafo eyema nkyerɛkyerɛ o so de man se emfanya den Fanchurch. Attenyi. Atenyi. Anything ni mu yen. Anything ni mu yen. Ti nyankopɔ dia man yen say emfanye yen. Ke nyankopɔ asem. But obi na keka bom. Ti keka bom no obi betima yen mistake um. Sa mistake nyi nyankopɔ na heden. Ya wo typo error. Uche mi ya me ka typo error. The all typo no obi betima yen mistake. Eno nyi nyankopɔ na yen mistake. Go printing press na ni heaven. E Ghana. Kenya have on the printing fee by. Timbe go to typo error. Ye who typo error. I don't just about when I say. Nemo obi o printing why they. It will kind the book of Jeremiah. Jeremiah chapter 15. I try for pension yango. Jeremiah 8. Verse 8. Verse 8. Attention amoka say. O see better say. Ye nyansafo. Ye hunu truck. Erade mana ewo ye wo. Koso e. Ampa. Hwe. Atwere for pencil no. Obi wa de ono tro we ni di amaye no. Ama ensem ni bi adane atro. Obi ti bi mistake ma sem bit mi dane den. Atro. Mbekotu mistake ni bi akyerɛw. Okɔ bibi ti sɛ ɛyɛ Zechariah chapter 5 verse 1. Zechariah 5 verse 1. Wei enye nyankopɔ na yɛ mistake ɛyɛ typo error. Me mama no so me hwɛ. We are sure say ya de ano hwɛ adeɛ. Debi. Ɔse mmadan. Mama so me hwɛ. Ɔpanyi ya de ano hwɛ adeɛ. Diwe enye nyankopɔ na yɛ mistake ɛyɛ typo error. Deɛ ɔno atwerɛ no and why mistake no akɔtwerɛ me mama no so yɛ den. Me hwɛ. Yɛmfia no nyɛ den. Yɛmfia no hwɛ adeɛ. 6 verse 6.
verse 6. Me sign me mama no so me hwe. Se akwa no ogusu di na no ogusu ye den. Hwe ade. Eti bi nkoka we nkase baabo ne nye. Ese meti asese we typo den. Error. Eye mani no otwo no akotwo den. Ma no. Gracias, mon sem que se llama apostle. Ajabri nti obadi adme beto aso. Eti mistake bi sa ye hu a ye ba correct sa mistakes no. Aneba, panemra. Ajo, na do review bia uko. Sa, man mic ne. Mesra sofo mpacho. O kasa. Me evangelist. Entina o kasa bi enya no. Ya dwene mu da ho. Yesua de wa kroma ha nyina me na me pass paro wo da wu. Mati yo, yeda wasi. Me why mistake. Mati no problem. Me pacho me question me bisa. Say ya di efunu. Ebitumi di funu ko si asole dem. Na Bible no to say ade a asɛe yɛmfa nkɔ asɔre dɛm na asɔfoɔ no pene de kɔ na ɔmoam no sɛ Bible naka na ɔmode kɔ asɔre dɛm no ɛno no mebisa sɛ ɛyɛ na ɛnyɛ wodi ni sɛn evangelist ahe ɛnyɛ yɛmfɛfu nkɔ asɔre Numbers chapter 90 verse 11. Numbers chapter 90 verse 11. Bible nkasa. Die oka onipa bi refuru. Oso obi po adware no okọ asọre nurses abe yesi obi ewo nkoso furu num. Oso oso furu num a. Ne honte. Sani pa ko ontiti sanko fie ko dware. Onfa dware de entwura ne ho. Nkasa wa dware dadanti wa fa ho adi. Verse number 14. Verse 14. Empofrim. Se onipa bi wo ntoma dan mu a. So obi su ko asọre no ko twa wi asọre dan mu a. Ade bi wo san ntoma dan mu. San so dem won nyema nyina munyi mfi dan mu on fa mre fie. Asọre dan mu nyema nyina mu nte. Obi obekọ san ntoma dan mu. Obi obekọ asọre dan edi fu awura mu bia no. Sani pa ko ne ho nte. Nti me pa cho na me kwa asọre bi. Memodi. Me modi na me kwa asọre bi. Me ready kotisi na hu se sa asọre no mo ye bi. Ndi mi kwa na mi jai se me kwa sa asọre bi. Bisa sa dinta me manka. Enwa me so anka. Nti manka. Okose wodrim. Ana me service ase communion ayeji no. Ebia me nwale me twempra na ye bo communion no me ebi force me se kokodi bi ye nyina ya sori ti me ni se me e o makoma me se me twempra na omu nyina sori kokodi bi ndino na me nso me a me twempra na se me kokodi bi eya na enye because no me se me won pana twem 1 Corinthians 11:28. 1 Corinthians 11 verse 28. Communion yemfa ye penni. Ma onipa no nso ne ho hwe. Oso onipa a wokodi no anya dan. Onso ne ho hwe. Examine yourself. Asana wodipa no bi. Asana wakotachi. Onom kuwa na no bi. Oso wonim na wokɔ. Yo dinom se de ense no. Wa bedi na abanum se de ense. Odinom de atemu ba ono ne ho so. Di anom de atemu aye dan aba ho so. Communion kra moji kra no yemfa moscatala nyo. Yemfa fanta nyo. Amodi Sprite ne vinto ye. Communion. Me pa che fa ne Passover. Enyi na watch once in the year. Amo na watch bia mudi buka say adore wo. Once in the year, the book of Exodus 30 verse 10. Ye Bible. Enti di atwodie yesu. Woni go say eye hye wo de ato wo da. E woni brem. Di woni brem. Afida. I say once in the hot year. Na watch bia no akodi. Buka say party wo. Pacha, come last question. Isaniangwe. Me pacha Deuteronomy 22:5. Also oba nse be ma de. Be ma so infro ba ntoma. Enti pacha ye kwa asole. Na enyum anopa de obese atade ayu akọ. But enyum ne ye all night. Ose ntontoma ba. Wa shetra akọ. Sofu ni nim se wako to Deuteronomy 22:5. Oba nse be ma de. Bear nso nse oba de na oba na se atade a ye tra betra na meme na me yasofu na bia ma pam se kofie ono no ma ye bone ana ma ye papa onye bone o kan the book of 1 Timothy chapter 2 verse 9.
1 Timothy 2 verse 9. Bible nkasa. Sana a man shed ntade ese. Bible so oban sha tade e den. Ese. Enfa eni ewu ade. No fa ni ewu ade so. Eni adwutie ne oban na kwa adwunti ama so de ma tea no. Enti facho. Die man bisa sa question we ni say. Ya sofo beble na omo suro no kre no. Se ombeka papa ekroma obai obi sa quotation we. Sofo bi adi kan ba ama ma bona baso pa kwesi ewu. Onzo ya second one anka ya ni uska. Se de bia me kase se ade na kanyame dum ye sika bia. Kamo musie na se aboma baso kwesi ewu ene pastor Okwajiman because no kre na kan no ten. Upiti na aka no kre ni pa ba yaw. Ti me srese nyame ma kwatenten oni asofo bi mo na mo ntanka no kre nkyere na nkofo tumvuturo gu yani ama ya evangelist na na grow na person kan no kra na ni pa takew ebi nya akro be botu akun no kra wo kanti ti nyame emma osika na ye adwuma ne ye na nka ye nyesika ya tawati because ni pa bi aka no kra wo ya hi obi wo kan no kure bi dina kra wan hwa enyasi obi abi gadu anko odi ade be bon because wo kan no kure amen me da wase ebanyesa hi me da wase ebanyesa hi me da wase ebanyesa hi mani mi sa kwasi yanko odi share no paso odi ade bon ebanyesa hi me da wase obanyini kasari yanko Apostle Pacho Yehowa onye okese onjira onsuma me Imre metasha pa e TV so bedase nkranza na me free Buno East okay metasha pa na me so me yegidi ni na eduru ba bi na ye ne na fofo edi nkomo na ye ka Bible masema omutimi e de question bi na odi awe o uyi wonu ba bi bia anya de enyeye e na Imre pese obo amekakra emudi anya ebi ni se yenyine ni se hwesem no watwe se obi yo boni a na odne boni a dey wo dia che no no madafro bi sa me se dipa na wo ka sa asem no se hwan de ken na me se Nyankopon na wo se sa de a adenti na Nyankopon on fa bonsan boni nya dey enche no no nya dey enka mu nya ba ko e ba sa no mentima ka bibia nya dey amfa ho di be se obo am ho kakra na Nyankopon no aga jo so ya aka de mo ka sa ne ya bi o ma minga se minjira ho ya wade bi wo na mo ka ho mo ka sa de nya temu ayeden ama mo asem ni Bible frɛ bonsam on frɛ bonsam so na ya aka ho aya compare we comparison na mo ye no a great mistake bonsam ye obi a watu atua wo de mejara se obi ti atua wo ba ye koboro na watu atua na wadwane kwa ene wo ba ono wo dan na chi no pese oba fie ene de ono ate atua frɛ kwa no oso bo no say ni pa ko no hwan na ready so pese oba fie de wo ba na chi no do bo ba na chi na nti bunu de ono ready so oba fie na mpacho ya amonwe mo na bonsam anya na dwen so pese osaka na dwen eteto de bia mo ya na mo ya mo pese mo di Nyankopon tututu mo mfa Nyankopon ni agro mo Nyankopon se yempani di ni agro ni me bia mo di ni me wa mo kamas mo twem na won kamas mo mfa ni be mbata kreta ya we ho papa no oba ade na obo so ba sa ni hu ti yempani di nya rough yempani di ni agro sa one bonsam nyaka bonsam na still ono pa didie a Nyankopon jeja no ho a obutu no oh because abrabon na yebo asase ko bi gba dwaman ko solve ni problem nya dey o bobo o twempra wo bonsam a contract ko nya dey unwie wo se me kwa ka bonsam sam te wonya bi won ma mom ye nma Nyankopon nya mfa ni kompen nya ma kitingiti bi sa Nyankopon ni bonsam ni grudge bia bonsam no no pan Nyankopon nya grudge ento kwa de si waso no mo se Nyankopon ni bonsam na kwa Nyankopon ni bonsam na kwa yo o pa yankan ko techi se Nyankopon na kwa ya 12:7 Revelation 12:7 yes Nyankopon ni bonsam o twase ne twena asase o si ya to bonsam to asase so okun ba osoro o si okun e ba asoro Michael number 1 Michael ene na abofo etu o twase ne so sa ti fo na kontokwa no Michael ne na abofo Nyankopon na kwa Bebia aye we ha so no boys na ene ni nyantokwa Nyankopon kontokwa bia yo
munya kura o si Michael abofo na no mu che omienu ye nchembo no mbiri mu no o ya ahye no a o ye o na na omo to no bai ti ye ho ye ba ne ye teach ye be hunu we hunu bonsam na ne ye no a o de ba down no ese wa da ma mo fani ni agro sa yakopo ni obi ani problem ya apostle ba chama da say na bonsam so mo nkom mo ngege ne so no no anya na adwe so pa ke sekire ese odwen wo bonsam pese wo ka asase we so o pese wo ka asase we so wa mo ampa ma nya din obagije wa mo aka bacho the question to so me you bese me hu say bible na ya twere ye no bibini bi twere bia na I friend saying me bacho say me bisa me nim na me bisa say bible na ya twere no bibini bi twere bi Bible that way from Genesis to Revelation twere ya twere to no bibini bia name of translation bibini bia ye bi the translation ya the Oma translated by Chi Bible no ayo broni bi e frɛ no Yohana Christara any other asante oye asante Bible omna translated asante Bible on tray a translation just say yeah Daniel Fibro from the idea abetwi mu apostle pacho ya menshira o yan fansa mo kase amiye sofo pani wa adwuma so a wama won kronkron afa ne so akasa firi wasa kropon de ama wiase nyina da levi yawe abusia kase wiase nipa nyina yetie wo yes apostle otumfo yawe onhyira wo menka amen Boma yanso ane mo mpa tamko oba de admo kira ye wa ari nhyira mo nyina wasa kropon for my ade VIP for yawe nhyira mo nyina VIP for nyina yawe nhyira mo minim so kira oba de admo mo de konya we bisisi wo nyina ya besre eba odihye wa bompa ya ma ye nyina wo ya hwe me si adiri fo me mompa ye ya gyen kwapa ya hwe me se ya udini mu ene ye bompa ye ye dika ya dia sedafa osoma osoro ni asasiofo elohim yawe amen wona otumi na ho odene am ye nyina enya kwanya atie nkwagesema ode so anakwa no kwafa poso kwagemae wakasa kire wasakropon amako wiese fa na nyina da ya wurade ya ja ayeye ni animnyam hye enka wodin da amen akra ye hye nyina kasa animnyam enka wodini amen ye bompa ye edawase ye hyew se moasem entira yemu moasem ntiase enya dwuma awo ye kra ne nipadua mu anadwufa ye koda ye wura be ye hoye mobo wa bofo emepie wasem so ani suade hunu enkyere ye amen ye ntiase ne nyansa nkyane honwade hunu sampa wona wosoma apostle kwagema no de nkwaje sembre yen adomura hoye mobo amen ye bompa ye esre ede wakwa apostle kwagema hye wonsa nyansa ne nimdia ne honwade ade ka sempa yen agina ye nibi sede wode ama no no na mom ye sra wo se waka wie ade abachi wiase ni panyina hwe obi tie ye wo hyehye semisa na adwene so bisa apostle wontumi nyia no onkonkon kwankyerefo ye so se be hye wako ama fa nyansa ne nimdia dum no na wogina edomani ma wanyafofo ade abua won adomura hoyemobɔ dom na hyira ye nyina dana de pachi a wohoyemobɔ de yakɔ enwuma so asan de dro asumdie ma beti wasampa ye ne sra wodom kase ense de ntegiri fo me yenka amen amen ejanse enyi nhyira mo nyina sanka dum ni asumdie fi oti asfo ya wenchen amen ne ho nkronkwa ya onkufa mo yadi hye onam doba na azren mizi ahwebu calvary boso no amen enum nsane fi adwan ngan so ba se bi owiem bi fi adon kwa dum mu amen bo ade awe ntu na ni ma ho on kan wodi fi no fi bam wo ya hye mizi adina me kenhyire gu ye wo so adum nti amen amen so ni asaka je se mizi asumdie nka no beza ya asumdie nka ho oncho odi abetima cho odi oba ade hye bebre obetimi ado odi Onya kupo inyamye amenyi na rabe iwaye amenyi na beda wansi dejembo nyamye amenyi na rabe iwaye amenyi na beda wansi Onya kupo Onya
Living Yahweh 7-day Sabbath assemblies, your branches are for abeka ho bini. Greater Accra, Yawatema Community 2, Ashaiman New Town Junction, Ashaiman Official Town, Ashaiman Night Market, Ashaiman Lebanon, Teshin La Scala,